here 8,000 Ghana cedis, but the doctor no ekeka kono kra de mo amunim se ne ne Ghana esi aye ene ye tra de ma no wenye scan na to ho na de chia obeba no na ya tum enti no doctor no estimate se omu here 90,000 Ghana cedis ayetiti scan 900 million ena ometimi e de ahwe ne ni no na ometreat ne liver no ama yenua be me asan ejina ne na so biom na obobo anka okọ nanimu a ena yare a emmon kaye abebo yenua be ma ketua yi ene ye bei ye wofasi amasa bre ohia ye nyina ye moa yetiefo ene yahwefo de bia yesu kire mu a mutie yen moji yen so mo boa ye bebre emma cases a ye dia ba ha ehia medical attention no mo boa yen emma yetimi eboa won emma omunya omo apomuden enhira ewo omemu pa sense wo de bia na wo tene wonsa na woji nti awie yenua bai eba ha ode adesrede na ode ba ye nyina ye ho na yaboa ye nue na wetimi akwakwaji ayarehwe so obetimi aboa ye na ye behwe se yenua be ma betimi ni yakasa kakra ba se ne aye ka ne kasa no enye enti no ukọ Facebook a wa branch fine pa yare ya small boy yo and so not here beka so obi obi a we nya be 60 years cry sign yare enti yesre mo amhwe yen e wo onua TV mo amhwe yen e wo yen Facebook page no ube wu se ne ayenua be me bro ni beka se energetic young boy young man osti so obobo na yare ama no ewie say yesre mo e ma yenua be me enko ne kra echi ebra anka obetimi aboa yenua be me na wafofile nyankopon potential odima no edeba asasi eso enti kakra wobetimi dia aboa yenua be me na echi nisuo ne nua ba omu chi nisuo se bi wo ho a anka omumma emeto ayen enye obia na yare a opese nipa mpoti se oyare essence owuska anka ono abetimi dia ko hospital na essence yenue onibi iskane so na ebusua omanim ni omachi ebi ni baabia enti ena omedwane abetoa yen Akoma FM 87.9 yani Onua TV se yembra na yemboa no enti so obetimi aboa ye na ye momo number no eye 0530507849 0530507849 0530503849 yenua be ma no senya se ne bia esi aye na ono so eda Facebook no so no ena se oda Onua TV so no nti dia ote se ya ne tibia se ya no na eda TV no so eda yen Facebook so amohwe eni senya na osi ete o hye ne shirt fe ne Adidas t-shirt fe young man osi so anka obobo sa brinka Michael Essien bia ebeba ye man mu biem na yare aye ne sei nti esremu de manhodi betimi bia kakra bia mo betimi bia keto bia ensa na yemfa emboa yenua be me na onfa nko kolebu na doctors ensa ne yare emfa maye doctors na maye ahoda so se yenye scanner omo betimi e de ahwe no enso se ne amusi enim no enye yare bia e na da health insurance eso we eye cancer of the eye na edi ewura ne liver mu enso doctors no amaye ahoto so te se de meka no se yenye scanner enne ya na yede ba yenua be me ehu ede ebeto no enti yesremu momboa ye na yemboa yenua be me se nya maboa ye ye hye dwumadie ya se adane da ye besu kyeremu amoboa ye no momboa ye ye momo number ni biem 0530507849 0530507849 na yemboa yenua be ma Ignatius na onya no ayaresa me yema na nka ye betimi no akasa kakra ba se ne nua no eka no menim se producer obetimi ama ye ne na kakase tue bi na omo tie ye no ate se ne osite ye se ne kasa na ontime ne hwene na bo nti ye poma chow se mutie your radio so na nka mo pese mo tene nka se ne condition ni sitie no ontimi enkasa eni ntina ni nua ba abetine mama na okasa na nti nka obehu ne yie pa dia na unya fa we fidie no entu Onua TV a yesro fatu Onua TV ubehu se yenua no eda so anase mo amohwe yen no so moko Akoma 87.9 na ewo Facebook a eno so mo behu yen ewo ho na mohu yenua ba me na mwetimi aboa no kakra ama yetimi asa yenua ba me yare na mpacho mbisa o maame ni o papa ewe na o medwuma ben na o moye se be ya nipa behu obi kana hye ye maame de o wa hanum sei okay
ba no so are ho asemunti hwi ni ho obe obetimi aka ana ye papa nso so ye mfa ne se oye police messenger e woni wadi biase ho no na oye police messenger ba no so police messenger ne ye de oye adwuma o police like asa so sheda anye adwuma ba kwa no masoma ne kakra staff ya okay ana nani ono nso so nhede hu ase ebo se money baby a free ba to ono na ama ye kwan se baby a ye befa bia ye binya mo nan nti ye nua keto ekura na sometimes bi wo no ma okọ police station okọ ye na dwuma no ma ne se de be ya e betimi aba oh abrabo mu nsem emu e ya pa o maame no e wa ha bad time e na betimi aka na sem ye onua aka ne de bate e frɛ o maame no na o maame no nso e de na sem aba beto ye nyina ye nim se be ya ye betimi aboa ye nua be me na wenya ayaresa obusua ne se doctor ka cho mu se omu hia 90,000 Ghana cedis eno se ne ya se yetiefo ne yahwefo se mo boa yen na yetimi nya sa sika we ya me gidi se doctors ne betimi aye no ho adwuma enimu ya ama ye nua be me enya nkwa na ne ball na obo a yare ama na academy yare ama na enyini ese ni age no ewrade na moso ama ye nua be me enya na yaresa mo hwe yen ewo Onua TV mutie yen ewo Akoma 87.9 eye Akoma mu nsem ansa na ye Akoma ejo Akoma ejo ene ya hwefo ya mamu nyina akwaba enenso ewrade de yenkwa kye ya yesan abetena edwom ebiemu ha eye Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumedie ena mutie na mo hwe yen so ewo Onua TV so ewo enkran ene baby bia owo bia ye chiechia mu nyina enne ye nchia kese pa ekoma a driver fo nyina driver fo a monnama na mutie Akoma FM muso amuntimi hwe yen na nso mutie yen na we driver ni no enne ye chia mu special greetings efiri me ho production team panel members edwum hafo nyina se driver fo enne petrol bua ye din etmutie yen se ya na mo stress levels na akofom na mo de enua no mo temo cars ahodo no mu no na mo de omo kọ bebi omo kọ bia ene ye chia mo kwan shonko so kra na ya ka chem se mo nkoso a na mo ntie ye yesansen sema ye de ba ha no eye futusem wom adesua wom esu wom serie wom bibia bi ewom ena ye de bremo ewo Akoma 87.9 ena Onua TV enso enne ye dwumedie no so oni obi ye adwuma aya na wahwe nipa kro no eyie se be ya wonya asem a onfa wo emba ha nti ene ye topic no se ne mesi aka na wo be bi enne etwa edeko as usual panel members aye ni omubedi dwuma Reverend Sia Apai Life wagina konwa ne wahye white nkunimdie nko a Adra Peggy ewa ha Queen Sabi refusing to grow fe ono so ewa ha Papa J enso eba be kan yensa na ye nemu nyina edi dwumedie no omo hyehyɛ dwumedie ya ye de ebro efi Akoma FM a eye Akoma mu nsem dwumedie no producer eye Nana Bila Kantanka ena Madam Faustina Derry omo ena boya snemu Spartus Kojosa akode omo miensa ena ye production team members no na afen so sabehwe ye Facebook so behwe ye TikTok ana say YouTube no nso no ho nso Beluchi Rastaman ono ena di animu na nana ya nso ebo ne chidom ena mo hwe ye ye social media handles ne enyina ansa na mama bedwafo akwa aba no de bia ye betene dwom a ye de efutu sem bi e de bro ye can we are na me introduce panel members no and me say and I nyina ye say don't bite the hand that feeds you and sa ema waduane di anampo ama waduane di etwemu no enka sa ensa no and then nipa bebre enyi aye obi ansa na ye say anoma be hunu suro no na onam edua so nam ahoma so no de fro so ahoma be hunu suro no aha enti no obi ena be so won sa ede wa kire obi ama nipa kro na boa de bia ye bo mpa ye se ye pay destiny helpers enti obi a destiny helper na bebe mu a enam nipa bi so ena wa connect wa na yakopon dia connect wa na o dia kwa akodru obi so ya ma wadwuma aye afa nipa na o recommend o me ye fa wadwuma no oni ni nyina na ti office ho ene se bio bo so me so oje kakra hye obotom ono so je kakra hye oni botom nti no fa na nya hwe umu no onantinante ne so umpo na konwa oti so kra no o wo na se
okay can one sem opese ye no efri ho na wo okoshe ho you are biting that hand na feed you no or has fed you no enye boni ayesem sa enye boni ayesem sa so bi domo no de wo kire obi epa adwuma ma o ana obo wo kwan bi so a woni ni ntam ti e wo bibinti e na woni nipa kro ni ntam ati mpo a enjina ba bi mboni din boni da esanse pempen so na wadru no so no ambetwam e wo wabra bonum in the face of your life ni ba bia anka wandru ba bia wadru no obi won so ayafa na adwuma no mpo de bia wa application bia de call ye wo CV na ye na adwuma yefo no e de fa wo nti wo ye adwuma ni obi ya na de wo call ye na wo didi adwuma ni mu adwuma ni sika na wo di adwuma ni resources na wo say adwuma ni resources wo so light susu a wo ndum no wo be pon be ko be ba na light no e da so si so wo kwa washroom tissue wo tini say ro wo binum say nya na auto ade chi a company be say auto tissue ni di aba be si washroom no so ni nyina na che say you are biting that hand that is feeding you inti ene ye nkomo no ye futu sem no eho ene wo Reverend Sia Apai Life don't bite the hand that feeds you pacho what to say na obrofo a we dey start ya na no odin too much obi awie ase medwem ho de brofo we say time carry na my side dia battery inti ensa na emma waduane di no anase ama waduane edida no enka sa ensa no hon komo na nde ye twako kakra mpesa mekana se asante kasa mu ya kaka service wiase boafo ho ona boafo enna se unya obi pa ma no ebetime aboa wo wachire wo okwan wachire wo baabi a wo hye se baabi a wo hye no enye ho ne baabi a sese wo hye no wodi wasi dina bra ekron no se nipa na ne ho ona papa so ne onipa bibiri wa brabo mu a se oboa wo mu edi wo mu si baabi a ekron na baabi a ohye no na ne refi so na me kai story be about David ebra erade ye na dom na odini bedi Israel so no David kai baabi a ohya ase efriye se first no na ohwenwan so first no na otiwram enti bra erade ma no bedi Israel so hene no na tade a ne hye no a na ode kɔ afuom ekoye sa adwuma no wanto anwuo ode san na henwa no na tifi sei edi edu tambi na se dwe ene ahantan ene ahomaso bi eba ne mu a na watwa nani akɔha atade na wakai baabi o hyase efriye ye wonipa bebre wa abrabo mu a baabi o mo hyase efriye no o mo nhyɛ dankai ebi ameka bi a na wakɔfa gabi ga no kra akɔfa no ebi ekurasi ni pa Africa o se efrifa kotoka o se kotoko ufri chi ufri hi o se mi free tebe so fa hi akɔbɔ chese kru ni din kra anya de ana wahu no mɔbɔ o fa no nko school onim bibi a od na ko school na kɔto adwuma m edu se eniema ekoye ma no a wo pese okoye ne ho ade afi no watena se ehu no se e wo se okɔ mountains kɔbɔ mpaye okɔ mountains kɔbɔ mpaye baaya o se wo hu se nya na class ne ho na menim sa aware nso ye wo class 1 ye wo class 2 ye wo class 3 class level obi atam wo afre kurase ode wa ko school wa polish wo kama eba na sen ene wo se wo refi no ti nipa ni bi wo ha ya mi tua o mo ka che so betua o mo ka man sasa koraka okay nti ene no ensana ama waduane di da no ensana edu asiye no enye no boni reject science no Reverend Sia Apai Life ena yate ne Reverend yeda pa adwa pagi Aunty Bea nyame adom de nyame ase papa ansa na ye beba ho no ye nya ne ntie se nsuo e topa nti se ne ye chi a ye nua no ma driver fo a mu tie ye no ye sere mu na makono boko mo fa to fom emfa ma ye speed no ye sere mo nti so mai ka se kwan so aye true se be ya mo de ye nua no beko e beba asomdwem na wa driver ni no nso wonso waba bedru fie asomdwem obusuafo e twɛn akoma mu nsamfo ye hia opa nti ye sere mo speed ni de ende mo nti so e ma ye dane da nyina mo nti so ma ye adwan pacho yenko Aunty Bea ye che ye tiefo ne ahwefo okay abodi mfiti ase mu nyina no na ensa ebe fidi no na ewo ho okay but ye nhye ne nso se wo maame benyem wo bewo
ono na be kite omu kakra saa atiti kokwa ma osa akopim so obetutu obenante adru bebi a wodru no nti ho ne nsa bi so mu yes saa nidie na wo de ma o ma because unim se ono na enyensen wo ehwe o ma wodru mpempenso bi nti ono de wonsi ne fom no bebi a wo be hia nsa bia e be so wonsa si bebi eni kwa se wi sa nsa ne nsa bone that's right empanyifo bebi say ehina ya num ensuo wo mu da no se ehina no ye mono ye kora no ayeda kra mpo a udi besi ho because ebre be du ama se ehina no ehu be hia wo biem se wo be migrate from ehina ko fridge a da bi be du am ye bedum light fridge ne be sei se ehina no wo ho a ka be ye ne den ka be yusu eyade a ekoso ewo ye bibi mamu hanom obema bi ne oba atwempena enye compose be me bi onu be twempena bia e wo se ya aware se mu gyae a obuo kwan so odo kwan so mum party ways eno na se mu hia mo ho ba bia na aye fe ba obehu na oba na be ma kwase we me kwa no wote sei na ne be ma te sei na odigu be ma nani mu ase debi na wasani poto obo na be ma no so de ne na mo nchen ba de na ye me ye ne se bra na odo no wo ho no na sa ne ma we nyanti bi na o mu hu se wa ne ndra kan o se odo ye de love is blind love is blind enti ensa Aunty Bea se ma waduane diye se to nsuo ma wo se pa adwuma ma wo always ansa no e wo se ye ensa na e hye mfimfi no always e wasene e wo se ye tenten sensa nyinara efi se de bia me kase nipa na ye kɔ na ye hia wo mo no ye den ye den ye se ba e be se sia sa nkrofo kro na en ba bia wo ye adwuma bia ni kwan se oto ehopnum no matter what debi se me ma media general bi me ya Akoma FM a na mekọ oyire pa one day mako hia Aunty Bea wo oyire pa because media me ya ahyawo fo sanete ye ni station na bile na me ne wa ha na bile nya issue meko Ezra obeba na ese na bile ba be ye programs manager obetima ye adwuma wo honom na se wo de wo ni nya ye bia ba ho a wo be kwa na ebedo brebi na obi anyere emfa wo adwuma biem nti mesre ense bia empo etu foda no e wo se sansa no o respecting science no ye da sepa nti enne ye nkomo na enche bia Queen Sabi Debra owa ono so ba betina dwom na ono so enne ye futu sem no ono so na red jane chwe kakra owo ewo ho no na ode atoye nim na ansa na no enra anase na wotwetwe mu nyina ne anim adi nkomo bi e de afa ye nua bema Ignatius a wenya cancer of the eye na ohia emwa 90,000 Ghana cedis na ye de beto mu anim mu a mo hwe ye mu a mo tie ye fiti last na ye maboa ye efa eboa ye ne sanse doctors ne si omu hia sika nyina ansa na o ma hwe treatment na sininti no kakra ye benya bia no na ye de kɔ na omutimi ehwe ye nua bema no e de maye enra ye presentation no minim say ye ready a producers ne be signal ne ye show presentation na ye na ye de ma ne nua ba no se be ya sabre ye nua bema no o wa yare sabia ye ba no ene ye wo faase no o hospital e wo enkran doctors ehwe no enti no na eda ye screen no eso no enra kakra adomfo modom yen no na yetimi edema ni nua ba no se be ya ombekọ na omakọ start treatment no enti mu amutie yen na amuhwe yen ni nyina musika na amode bre yen no ye de amani nua no yenya over 15,000 na ye present ya ye de ema no na mom ye njaije esan se ye nua no eska na ohia no eso 90,000 Ghana cedis omo ko drop ni ade omo fa fi ni wadubiase de call enkran ho no mpo enkasa 90,000 Ghana cedis no ho o maame kwotena ni nchen ni onu kwotena ni nchen o medi die mu empo baby o mo beda no enka sa 90,000 Ghana cedis no ho enso de mo de braye ni empese beda hwa se da hwa intenim se we ekono doctors ni besom na o ma hyase na o mo de aye adwuma ewo ye ba no ene ye wo faase no ho entietiefoɔ ene ahwɛfoɔ ye da mase pa ne madɔ ye ada ne da yina mo ye ede ma ye na ubehia sa obeso aboa ye mbiem a de sika ne ebeto ye mobile number 0530 507 849 0530 507 849 edin a ebeba no eye James Aglevo Akoma FM
na odi sika no ato so na de bebe bia no ye boaboa no na emu ye dua na ya san de akwa ebusua no ama omode ahwe ye wofase no ene ye ba no de amaye Queen Sabi pacho eti say ye de nyame hu de bia no meni age pa che say de bia you looking fresh and young o hu aye fe pa ye de nyame Radin na de nam singleton sa yo ene yes ensa ama ye duane edida anase ensampo a ema ye duane di sa bre no ema ye nka sa ensa no ende nipa bebre obi boa wo mo a akonwa na ye de ne betena aso no me ma boa di wakotena akonwa bi so na afi o ye adwuma kra be yi me meto akonwa no e de efri ho ebuo bi anim hwe nim chese o nante nipa so esanse o no nso waboa no di nesi baby ma ye ne yenko yo etia ye tiefo baby bia me fans obi a me tia obi a I love you all asma wo kado em senka answer mom ne o se de man krofo because e koso ai na sen ne ye ne tiefo ne ahwefo be ya adwen se de da me ka no me se adwuma we ya ye no enye obi asem ne hia ye na mom ye school e na ye ko eye school a yanyi fees yanyi toiletry yanyi praye yanyi se enti mesre so obi biara na fidie da Akoma FM no onyire ne ho okay na onko bi na onsua de fi se ne mapa ene de a wunya mfiri abusuam wunya mfiri na mfofo asema wo kan no ye no kre ne kapa ye se so obi so wonsa ekohwenkwa enso ne nsa mfa ne nkohwero okay eye futuo kese e wo se ye ma no e kan ye ho ya brabum ne de nante wo betumi aboa wo bi na omobo ebi kra bibi ato no wo be say wada agye nyina di nachi anasa opre bibi mpo wo ne be kwa aba nye ni nyina na ye sikaje yes ene nye nyina na ye yare ti ebi wo ho a na sese okopim bibi na ontumi na ye wo na abeboa no aso ni mu ama ne nsa koka wi a wotan ne a wo na obedi kan de waya akoa wo na obedi kan de waya akoa wo betimi apekunu ama obi ne nsa ka be ma ne wie ne ehwe na wo ne first person obekere be ma nsem ma ene ne nkasakra bi na o se kwa kra no wo atwa ne ho sa sai wo kire nipa kro no be ma no na se oye be ma nyansafo a aware no wonni busumi no fi se ye kire mo yonko na me nkire wo suban na se wa sa suma city say dia wo ne nam enti ebehwero no kre e wo se yesua de na yema ye ni so de nipa eyema ye obu okra na me ka na onto atade nhyɛ wo na numu kasa bi obeka akyerɛw etimi yi wo free adebɔne ato mu e de wo kusiye enso osiye wi a onkai mpo sa de a me hunu ye nyame a me pɛ na emum ya so na si ena drum mi ma mi hu se mi tu anamo we ni re be fi ukro no ni nipa da bi onam wo kan ho osai wo so ana one wo esre eno ko de se na nka afa ni obi o wie kra no wo kra mpo science re kra bi o mu kra mpo science be se wo ke ka hu nsem afi ya ma papa ya ya ene wo bi bua wo bi a wo dwene be se aduasa ansa no to the night ya ma papa ye aye ni nyina ye ya ni nso ye ho de nipa be ye bia enye ne fe nenso nye ye nyina obu eyesu ne ban a eti ne mu de obeyi ama ne bia ni ho a ebe so na ni sa na ne bobia etie na nka ye ntonkwa abonten se ma ye nye sa ne ma ne bi obeyi o papa kiti kura ma ne nka wa brabo nka wa tade se de na sofo ka no da bia na David wa kohwe ohu ya na ne mu ahye no otu ana mo papa yensua saade no yensua saade no yes ye da se pa enti ti say eyi bia me hwe wo Facebook ane social media ya ye se bia obi anani efra na nyame ye na dom no kitapoma nyame ye na dom a onya ayaresa no first no ototwe ne ye poma no so ewu ni refi say time na nani enye no na church kwan ne buafo wo wiase mu nyina ne saa ne poma na ekita no enso nyame nam sofo bi so bo mpaye ma na say miracle bi ba ya
neni ebie ye no neni bie ye ahrom don say ahia na to ahwe osre pa o ye ne aye ni hwe no ye ho osre pa okay because ebi kura obi bibi kakra be fa na bata ne ho no ne nam center adimu kura no odum ne bi empaboa mu anu odum ne bi onu nya bi hyewi a afa wo hu kura wo hu na nyame to ne nsem kakra wan hwe nhwe obehwe ne kwan odo obefa so obenu madro yo enti etiefo ene mu amohwe ye de bia ye ka ye se ye ba ansa na ye bedi ye nkomo no kura ye di kan de efutusem ede ba eniama ha yen etete yen no ne afa bi ne de etu ye nyina ye hofo ne esua bibi efrimu na ye de boye bra ede ko yenim enti enne nkomo a ye nyina ye di ne se ensa ama waduane edida anase ensa ma waduane edi obi a waye opapa e wa abrabo mu da no yesrew enyi ni boni aye sempo ye ni painti na bibi twitwitwi kakra ba na nipa no kra mpo no enti ye biemu a yesrew enkogina ba bi mbo ni dindin bo na eda so wabo no wanya adwuma ye na ne nyina wa adwuma ni mu a enkeka no ho sam enche adwuma panyimfo ema ye nyi ne to akonwa emfa emfiri honom enti enne nkomo a ye ne mo edi no ye gidi se wasua bibi efiri mu na odi betu ho efo ansa na ye bekọ ye nua be ma ye ne no ebedi enkomo eso no na ye kai mo se Akoma FM ye ba ye nya 5 years afi ye mu ene busumi a ye besi mu na ye ba ye no emfie enum ena ye nya enti no sanya da ye ne duru ho ye hyefa ne no de ya ne ye ne wo ye dem ha kakra bi ne ya ye twa ye cake mu na ye de ye fufuo party so ba ye no ya ye ye 1 ya ye afi ba ko etoso mienu ene ye be ye de etoso miensa me de me se ya ye eja no ya ye oba no enti afi we 2024 ye ba ya honhon konkron Akoma FM fufu party enti we de enyi wo emfiri mu de ohia na waye wa oba fufu a obedi wonto enama obere wonto nkruma edi begu so akekedro moko garlic bi bia edi be ma obia wonto oba na oso waye wa ukura waye wa se bo wechio se wosu ye hia ne se oba no na ode waye wa no eba na oba ba bedi fufu enkwan bebre ena oho owon kwan ko na we de se meka che management se ma ye owon kwan de ye mpe kraman kwan kra no 10th of August oba say ya ubenya kraman nam ye say friend red meat special delicacy ubenya bi enti no 10th of August 2024 ya ena ye Akoma FM fufu party hon konkron fufu party ena ye be ye ne edi ye 5th anniversary ye be twa cake mu so e de aka ho ye be ye e wo Asukwa Municipal Assembly uni Akoma FM be bia ye wo ye ni city mall no ena municipal assembly no de ayo mo friend district office na ha e ho na me chire e wo kwan chen e ya e ho ena da ne da yina ye no afin so e ho ena ye be ye no o pesa wo boa ye e wo enam kwan so se wo be ma ye na ntwie aha fufuo no na esho no ye last year de no tilapia na ye yi na kona no etu pesa wo bra ye tilapia fufuo no so ye wo hwa o enye de ye wo frifie ni e de aba eye hona grounds wona ne ye wona tim she etu pesa oboa ye ewo ye dwumedie ye aye be ye no 10th of August na so obema ye nentwie so obema ye aponche obema ye odwan fish banchi bodie moko jene prekese kontombre beef jawar bibia pesa ode boa ye bia ma Akoma fufu party no eye shronko no bra ne hwebani mo osre enti ubetimi afra your telephone number we 02091190900 02091199090 omo so yasne no enchese opese so yasne a wuntimi mba o na omo de omo so yasne fititete no mo ni mu faso aya o munya nti no omo ye kan ya omo se we ya fi ye ne mo nenam eye midimafo herbal clinic eye Dr. Time da so ono asoyasne bi obibini Blackman Company Limited ono so asoyasne na dedel seasoning powder and also seasoning powder ya natural spices ya na omudie se okotwa kekedu abebre afi na aberere garlic ho ni ade nti omo aye nfefefa egu package mu nice ubi esu a oti akekedu ne cent bibia wom omo na asoyasne so obesa obeka ye ho anu afre 02091199090 Akoma FM hon konkron fufu party na afi 2024
ye dey bro ohwe already adum me ka me fufuo na wo siri wo kon wado me dey mbedi bi wo bedi bi sa wo dey how nam onwe wo how ho fufu aye ka na wo siri wo bedi bi sa yera how come dey on dey mami yera ka say ye wuti ye ba fa wuti anda David bedi bia wo ba na do aye wanaba e be do so na wasem ne ya carry na bibia daboko na obedi fufu odi bi wate so ho ye dey ye fro say mommy mpacho sa like media had me mbaka say ha menya ha ho ana menya kumasa ho so bia ni bom sa metaka no ni medada media minimo no bi ni mpacho den ya sora obati but had ya me efe na hunhia krampo say me sa batena se me bom di me frɛ me di se mo da na na ebe de hu baby ofri bai mommy mpacho una wonnim so wonnim na oti o radio no so be de hu baby ofri bai de oti radio no so mo po muni obi ani ombatu muni say muni hamide na de asam na ya dey me mbatna ya sorako aka sema sorako mo koduru a na se no se me koduru no maye ne se ama mete me sora ya nto muni mete a muni me pia free a muni nyina ni me sora ya de am de ban me pia free am koduru wantani na ya kakraka yes akoya kakraka na se ya de ne dru ba bia itunya de ba ha de ne be ya kakraka so ampo to mo frɛ me kura ampo mbato ma mbo me number me pia no ma frɛ me akrite se me na mete sentimi mbatna muni pacho pepe yes boko oh mommy mpacho sa mure bo bia boko ahon di bia boko de ha me ahon kire kakra na ere e defeat me but me de bia me ka boko bia ene akwaba ya na mo eri ha de boko me ba na o twen ye wa ha wo na na mboye nkomo okay me pacho nkomo ye wo me se nka memu de won se nka no nka me hu hie se ka me membra he membra but the end at the current na membra ne se nka mo won se me ka se o mun da mpese o mu like o mu nimi bi am fu nimi da na o matane no atamfo o matame kwa tan hunu nu fu no ntana mbatana nka me mbatana ba atan fu nu hu ntana mpese o mu hu se me ka bibia ya na me hu ana nya se me ya masotwini ana me nya se me ya ahoyani ana me nya onibrene me ya obi a me hu ade na yere ya me yantena me di akire na nyina se me ni me fie wura banya issue kakra na me ja me ntifie na mbati station adehyeman ona wetina me ya dwuma ntemba pie security company ba ko wi ube bie ya na mbe pie so ya me ayi what do you call station dwuma no na me say nka menya en de si dwuma entumi match future ntemba nya sa like dwuma te say bosome ne sa dwuma na en ye entumi nam sa na mbise na me ya yi no hu sa company na me ko security company no so mba fam o se oba fam but oba boa me na o man bebia tana antelma ne me fiewura na solve issue no na me yere me ko na me sa ye dwuma night oba fam night security na o tia me ka okay odimba ko bantama ko tenase asorfie metewa ono kropo station bia mo wono mama ko obi me kwa night the birthday o wono krofo bi odimba ko akomo na me ko so boto na me nya chop money aba feed mo ho night na me sayre na me ko na me say okay o kasa de asempa pacho jina ho o kasa ne content em se be ye tiefo ne betina me asometi ase yes e cha se unya security company bi yes e na o ka so o be fa night security yes okay e na o do be kwa station wo e wo asori fie patron e wo bantama patron na security company na so say o be ma ba bia o betna it's answer that time no more file na woni ba bi ti yes okay into to aso nto kasa na se asare say sampa but the here say garanta ombanya garanta mama na se garanta de mbanya bi no wo medamfo bi ba ko na wo abusua efen but sia otu okofo sefen okay tembaka kire na maka kire no se sare obaye garanta mama ya bae na ya batuno na lead ne se ne boss ne yan kobra next day no sade a ono so ya efen ju onja na juma da bi on na of into on tem do so go program na se sata no mbra de a onya homba nte ba ya mama garanta form no bra no fili na me de garanta form na no de kono yere o fila ya bi na me de abrem na o asol fie no se o de mba kono fa mo ko sade no o ka se mbo ba na o tameka na me sata me nema nyina wo bibia mate no me fie ya me atuma tabu man ko up na me wom hang ba me nema wom tena me ko fa free station no me ba na ofan pa odi ko wodi umfam ko so wodi ko tech Anglican wona akoda 2 days asaba yimi ade ko asuya aboa okay akoda 3 days asaba yimi asuya aboa no so na ye fia na na so ya sorry
Adem security campaign o ma sorry kwa na mo bo ho ban o mo ye bebre o bibia wo de mo hwe but say ba wo de na ya sorry kwa na so mo like the o kwan o mo fa so o ba fa me ama me so me ni agi no de na o mo di beat me no o mo beat no we na o mo di beat me kuma asfo no si me kan no beat me o before no ba nyim ma beat na asore me asore ni o me ya mekanya me san na me ye nya me djuma campaign na na se kumase for da ye dey sorry kumase for ne campaign sa na o me nyina hu like the o me do key o me dey o me do timi so obi aba sorry ne dey obi apese me no ya dey o ba bitimi asori di no yere o di ba wura mo se o me ye nya me djuma ana me ya asori ni ana me ye me ko ye nya me key o mu bia bi yes o kasa se ma adwunu ba yes oh we dey o ni problem okay se ti ase man o se o ya asori ni dey we se obi kasa o ya asori di ma o ba dwunu mo ma so mo say asofu ni din o thank you mommy omo na ye ba wo ka o me si ma nka nto we sa no na me yere me ba no odimi yesa ko petros nya me mu se ofam ko tana wi da kunu de ba ko Vienna City o ko Vienna City ahojo he ye Vienna City nchen ya golf park o fa golf park wo se o me si dan bi na soro na kakraka bi nto no hono yere odimi ko tana on fam ko asoro dan bi na me bi sa hwe nto bi odimi ko so asoro odimi ko asoro fo no so onim asoro odimi ko asoro dan bi a ade achi we na o mo frese o mo sa fa me bra o mo fam ko obi o na so ye adwuma ni hie wa asoro thank you o mo frese mo fam bra bi o mo fa ko obi o no do ko ba bi fufu no me yuko nte ayesa na me so me ko me steady me gudi kan na me ko 9th street no ofuru ansa na me ba na me ko na me ko te issue we pe me ko te issue say o mo enche me ko 3 days no me yi no adent no me yi no say bosume so ma temiska 3 million afri ne pay security na obekwa akoto no ho yes no tia o na so bosume so no yes mo ti ni pay no 300 series okay adent no mo ti 300 series 300 series mo tia o mo si fee o mo won o ma ba wiya wa cables afri fee o ntino mo ti o ni pay no mo di akoto cables ni na mo tia ka na cables no wo mba te wo ka abasan ono so ka kire se onu fie o ko fie no so dia fie ni nyina safo no wa day secret bi wo ya friend twumati na wo fie day secret no so efi mo company ni mo ono o se wo account no wo company no sa se wo no wo company foforo an o ya day no ko sa company no ko ya night on na eka nte o ko fie so dan na si o nyina safo no so wo sa guy no so boy no so kire se ono ko po na tamaso ama ono furu ama wo na oba duty ama ono furu bibia sa abaduru duty no kire se nema yira o motimete ono sika ama o monti de monti no ka o ka sa na me kura po ayem nwa nte meta na amafo be krasa secret ni no sa na ne so ban yere ati but na me stay no hu ampa me ama kwa de die na bie na me sa kai aba we be fo but me yese me stay no because I want me no say ayu enwa so enwa snail yawe kakraka kasie na yawe na ba kwa to so fiu asesa nkete no ade fra aburo anu ana oyi fiu na mehwe na me fiu akwa me kwa me mba yusu bucket na ayi o fiu o sane nyina na osio so ma me yusu ya oni ni tifie security na oni ni tifie yes o so ma me ndwale na yi na me o fa we na me ko pe o fa we na me pope me pie me bag a me de sio o ndi me ko tech asorbi we friend winners me Nigeria fo ntono mo wa cameras o mo discreet we kwa de che so fo si yampe no oda we bo nteme me nko ano mo de kwa na o mo jim number apana ke say there bia mo ba frame krampo o mo invite ma soro man ko next day no yere o mo sa frame 23rd Sunday ya na me yere me ko me no na wo fie me cross me yere no kwa soro ba me soro me kwa soro sa ba duru a me bag me ko biem bag a what do call me form say docket a strike for the omunyen dey say we so mba frame who assembly was strategy that yes almost forms ni she obag yes almost mba frame omunyen frame ne akwana ko yi docket na frame ne me boss bi ato Tecno Camera 20 Pro ade amame ne no ne dey take phone Tecno Camera 20 Pro until screen apai me de copy pieces o me say na apai screen me de copy pieces o me say 500 me niska me de two bag no akwana me fira so bana bag me kono docket no no phone nyina akwana ye frame ne docket bi o rate control for dem fie wura na sem na akwana ko pio no rate control de akwana docket no sa akwana area on store say wo area ho nyina akwana de kan area adimasem no achichiro mo nyina area ho nyina achiro mo nyina say akwa bi batna na say not no mudi kan huma sem batme ho be docket na mere on fo tiam say no matena sisa asan me bamba na ayine area phone na yini mbaka san ko po soran
kwasia na wo ka say haya haya tie krum o si yetriko na sisa wotimi krum ntena o yam sa ameko de ko to manager ni o de ko to o company ni manager ni yes. Okay manager no o munnu bi docket na manager na mo yi docket na to manager no manager na mo yi no ko na na mo say manager na mo yi docket na ire ato ada na ni manager no wasem o ni na asem utie manager no wasem ye ni asem so no se wa bo nte o de chi o mu kai docket na ba ka say na ye tie kuro ye no mo na tea wo ba ha de na wo ba ye manso twede a saa na be ye wo. Okay. Obi yusu saa we na kire wo wote ase simba di asimba tu ni na o chese e de ye no na tea na wo ba to ya nto wo ba ya manso ya se saa na ba ye wo nto buchima sikchi eni no ho bi wo ba fa ko na mse saa okay na msor mse hono se ebe what you call reach police station woni mo na me call reach police station me sim ko ye case me duru fro na omo na ma tade bi ndc jo ma tade ent me fa o me tade be metimi hye me metimi wo mu we ko police for na ma tade no there be company no ene ma ndc atade no yes o ma tade be 5 bi ntene ne so ho okay me nteme me fa me tade me bia bi metimi hye bibia nteme fa tade na me chan ko ye ki me do de o te kanda na se ye case no ma ye case no wo sha ndc tade and dey yan ko ho na we na ekitawo no ye pesa wo kambe si di ade we na ekitawo okay nti yan fa yutu nchen nti me ka chere say me phone no ma yi na meji nti manager yan ka chere say me phone ne what do you call docket no me di a chere dia ono na ka say me no batana yan tana nte wo basa yere apam fio ama me firo okay na wo pam fio firo na me say sare wo pam fio firo ma me sika ma be sonson na wa ye adwuma ne sen na me start me 31st May na me start adwuma no nti so me so na so ntua o yes onya ntua ka mugwa bo so ron siru mfa ma wo si didio me ko uniform keke o mfa ma uniform o ma uniform paboa o ma paboa na me hye me ayi content na say na me pack be 2 weeks ne na after na o ko fa uniform dada bia ba ama me am si na o hye ade ko paboa mo si company che paboa nti wa to paboa nti wa na o to yes we na me do use na ko paboa ye hye ye yes na na de security adwuma paboa ye na mo mi na me krampo mi wo pebre bi egumedan wo ba metimi nko na me mbaka ma ho nkire se wo babo a akire wo usala chese fa bo a me nkoto uniform kropo wo mpese o fama me na mbere se we na mba shako se me nko bokro na me nko yo obi de se mba share security mu de ba cheme okay se me nko yo obi de se me security me ko share ko se so mo fa ncheme nta se me share de mo we na adeko enti wo ye adwuma no from 31st of May ena waye bosome ba ko etwem awi ha na ade ye kitawi ena pesa na mbesi ne nyina besi ho ena nyina eba ho na besi ho ne ye pesa me ma asem me de ba ana me de ko me pesa o tin tie because see na asem wasem no me say ye tente na ye te na wa me tente na utwitwa ni me pa twa mate me ba me tente de na mo pesa o tin na we because me asi akumase phone obi asusufu umusum fidie ni nyina me umunyi masefo no yes umusum fidie bebre me umunyi da bebre me umunyi da up to now to me so me ba me ya no se me ka nko ba me ko masefo no munyi Mommy, women pana, woman, but me, be so June, we are women same a wookrapo, me come time prager got to I got to a central most woman draws my fears are poison. What time I come and wookrapo, see a corner die. Bear 1 week, no some say, man, no me young shall show. Tell me, Yami, I'm a son or Yamika cracker, or Yami, so. Nyame onye sirene onye ayigwini onye fantini onye nkrani onye zmani nte wo ntimi nkasa nyame yese ma no ye okay but what ma say any onkofo no mahu we ya popular no mo start frefre no there we message nte de si nyina ma so mo twen na se sa de a ebe kode a wo na okasa esi membra me ba na wo se mo wiam we sim ba ko ba gym phone okay na wo sa wo disappointment so ba sa gi skere compensation yes what disappointment me yasa wo no scan nto wo na compensate too no me disappoint because ono bibia na metimi station wo se me nko fa me bag abra na station he fa adishman na ye den wo me see me loading boy okay na wo se wo ba boa metimi nko fa me bag ba wo asori field makotana se si asori station me ni obi hu mo to afru mo wontimi nko obi hu me ko me ka kran se me ko bebi atama papa kra ko di bosumi akatua nto wo sa adwana bo mbaje wo nto wo dim ko duro wo sa se me pam ko ntimi ko afere me ko bokoro no sa de wo kasa me ko de yana me do tu de bia me nsuro sa se me ka
uru tu mi sa na wo pam sa na we pam sa me kasa mo beduru yan debi at last me kasa mi ne panyin bi se en kasa na se si ade o mo de yam no si o mi se no mo ye bi se no obi asion kame se beduru bi a o mo se mi kasa sa mi start mi nim bibia mi kan se mi nim bibia se la mi ka chen ko fo no se kame se Ghana so mo kasa o mo pe kronfobia na wudi ni bia Ghana bibia bio obi no me hwe no se ne o chen no mbo hu mi a no me se kron oni ma kronfo na okrom ha nyina bibia ene se obokro no me ana me nya kron no ba mi na onye bokro no ene na bia me na ko hu no dia me du mi che mo se dia me du mi chi se papa no ba ye me e bo so ya kronfo no sa na me di hu me du mi chi se aso si wa boa me ada o wani o hu obi ye kronfo a me se me du mi chi se mba boa me o ba boa me sa kron no odi mi ko bo no ntina me di hu mu we di nkofo echom ka so be boa mu nyina ya yes so me ya kronfo mba boa ene o wi de police so me di fo mi nsuro me kura me kan sa me kan se me na me kan na police o de no betuma ya me bokro no betuma me bokro no betuma so we betuma ma ye you ba ye informant en na me informant me ye ba me mum dia me pen kura na me ka ba informant ye en ka me ba ye ka me ye informant da ba ye adwuma pa what I say ntimi me kire se me e be duru bi obi mu sisi no se o me yese yampa e be duru ya me am so wadwo me am se me am ka se tie sum so na me ye wudini a no me te se akwa na se re akwa na ye te se otwema so radio so no twema so afi orokoku nipa na yeren agi sika ba se me so betima ye me be ma but enye se me pe na me adwumbo no wudidi na ma mbre na o me nka bi ma me no to we nyina be sim we nyina me nje be sim andro na musa frame si me member office me say me de me ka tua na yere aba ma me dru office ya adwono musa fa na me hun fast me wo fa adwono se na me hun fast en na ka me in obi sim woni mu woni but me sa ni me beifo an ni pa boni ni me beifo tena se an week afie wontimi ntena wo ye beifo me nya beifo me si me ne beifo tena se 2 days wontimi ntena oba papro oba kakan nyame na edema me saa yi no so ma mo yes na me so se wo ye beifo me ne beifo ntena enti me ye beifo hu yi me hu physical me she beifo mu me wo hu se me beifo wo na de me wo ye beifo mba hu saa na wo be yi ekropo be yi o de bua no en na wo bat o mu wo be yi asa me de de bua yes me kire se wo wa den de bua bat de o mu wo mo sai no me no hia pe obi hu de wo esa ne pe dia me no hia pe ai se wo ka but hu de o de bua dia o ni ni yes ye ni problem but de o de sai na wo de ne ye hu no krampo no wa parpron wo de ne de me de no me de no nye be yi ba me de no ya nyame na yere ade no so de bom homa o ye me su enkwa de what I say o ye me su enye yi me eni ti no mo tutuo na enya o to o ye me da me wu o sum fudere enya tuo no o mo ntumi tuo na sem de ebe si no se ensi so na yenko tuo de ebe si no se afere me ye we enya me di me ko agu nsem na o mo hwe ye no so o mo hu nto yesa no o mo thank you and then toy we na toy and then we na toy we na toy we na me toy ba we ndem nya toy we na mato kasi so na yenkoi ntemo kasa no mo kase mo de me ko kanya se buo kuro mbako a na me hu ma dwono mo kase no anu no so mo kasa na mo kasa me nko a na mo kasa sare me ka tue no so a o mo mfa ma na o mo gina wa de ye girgiri bi se me yere me nko na mo kasa akwa no sa ko ho ko ye dwuma ntimi ye o na mo sa pan o sa ko ye na o ma pan o sa o ma dwono so mo shara plan to mo kasa me nko ayi na se ure mbako no se wako na se anadwo na mo no mba fa na ka pa anwure ko si be 5:30 omusio osio na odima kireche no down nsio ya petepete na metio si mbadidi mo se ga bi apia ba mimi kura mpo minim no nipa minim no pia ba se odisapo ba bi eti ayituo se manager se yere on fama no ya meti manager se fa ma no se na se boba wom no se boba ni si boba ni na bo si boba ni na se sa boba ni na nsio no se apetepete no di mimi gia se metwino se misi dun so no so ngina nsio mi ya sa apetum no yere otum be kaire asako nto yesa na misi mi dun so na mi gie tuo na ko twinne dan se mimi yi me kwate ya me mimi kwate se me dun na mo se tuo na slaki ako bofo na bofo anu nyame ko anu chirambat bo pan ni na bounce say enya wo koyi wade na trigger to no yeah facho say uyi wade kwaku don slow no yi no na trigger to send the entmin trekesa se fidie no mo som but me ka say bia wade ni tuo ni se debi fidie mo som na nyame nti asem nte bo na bounce no na ekokoto na me ko fatuo afere me yi tuo se me hwe boba 7 ne se we are saying we are 4 na we are 2 na yes 6 ba kun de mahunu matono nte yesa ba enoto sa na me ko frese bo 7 bule 7 sa bule 7 na o si bullet ni de a
se na plan se me kumi na me sa kan ba ko bi odimi ko si wo no supervisor odimi ko si wo no da kan na chi no na o se na me se me nisika anu era ko po me didi ko djuma nem se di tuma janse 4 yere nim ho nti de mba di krampo gina me nibi no di 50 o se obama hembe siri o mba tua me ka na o tie fun me se mba se na me se hembe siri o sa se hembe siri no do so nti menji 50 siri na oba frame asene me achina okay asemo so aka na me djuma nu o se ono ko no se okay nda Samuel na bayo abetuma ye krampo na wonduru Samuel ya o se mommy mpacho de me kana me kako a me nka bio nte de hotena fa nsa pacho o dan what Samuel you traso asema kana na message na go si no se ebetuma ye nkrampo na wonduru okay but ma dwene na nko siyo sa abetuma ye na me nko duru san what I say sa no kram se ebetuma ye na nkrampo na won sika no se on fa ma wasem ebetuma ye na nkrampo wonduru Thursday no but ma na dwene nya ba nte tuo no ba yes audi tuo na man sa na de no ba happy no na yes na na me sisa me kasa akirem da na me sumere ma plane so me yam but me a onya me da na me suma fatuo na me sisa da ebo wo de na me ye tetegam tuo na ye ne yes ato ne nyina agu ada aka wo tu enya me si tu ya me mfan tungu but me mfan mam na na pa ya o mba duro na ma me bi obi ayim o share store no cement na yi iros na me di lutuere ade amam na me di bullet ya na ko na me si we nka me batu ni na gu bat mpese kumazefo no ya na mu me ba ka se me kwa hye se obi di se oboa na se na mpese mu se we no yes we na mpese mu we no fedie zo mo so nyoma nyam ba we na no mo sa kriti se bosume ka ya na we see ye yes anu dia enti no se no ye pese ye be bo ne tofa se no we no se no be sumu afidie se omo pese omo kumu muhu adwene yan kunu kura ko na ka se ono na de ba ka se no ka se ono na ekunu thank you ena nyame adum ena mo honhom papa tu mu no wo na amba so yes enti se no company no waka twom se woni omunya adwuma biem edan na esi enti a wo de abedan ye wa han wie company ne krampo de omun kasa kasa omun de kama ma hu se yidie de omba yima de but omun pe kon bi omba yima de na me krampo manji skere and from what I say ntomu de kan yere ama mu hu na company ne wo fa nte omun wo what do you call it bompata fa bompata oduri Jubil Park okay na osano ko osano ko sa ayi no won say ayi senate for ayi dino ai me hu senate opposite ho no mo oduro won say o ma tworo no all city strict letter be a chest appointment letter me ka say o mama me a na e be free kankran ba na o mama person fama me am request me say be free kankran ba anenne na 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 ba from May yes bosome na hyase anase bosome na wie 31st na so why o ma ye adwuma bosome baako ye June ya yes na oni o ma ye adwuma no ka so betia o ka say patchom say o ma 1005 enti say o 1005 na o say o je 1005 yes enti wakwa ka che o say adwuma no me nya biem me June adwuma na me ne mo ye no me pamacho mo fa me 1005 ni ma me second ya me ntimi second me am say second o mo kora po ko ka ebe me ko office o a ebe ya asem me say me ko draw office me say o me dika me first watch dika use say me ko me no waka no mo buburu me office o ase be pia so oni video bia ya mbono what I say aya na nwora ntimi nko obi o ko a be wi say be si me mu dia me de ba masam mte na wi asefo no sete ba no mo so mo te say me ayedan a me fan che o mo what I say me nua be ma mate udi na osema me mbo udi hold on ye ba se ya ania beto ankomo no so why etie for ye pomacho ye dane ya hoketu e bi ye ba se ya the luck is everywhere for everyone the luck is everywhere for everyone doctors nurses barbers drivers, bosses, friends, teachers, bankers. You could be the luckiest. You could be the luckiest. East, west, north, south, you could be.
.9 Akoma mu ensem ena mutie ewo ha sei Akoma FM ye wokuma sei ye ne shopping mall na ena eye enhwani mu de bia efi adwada ekopim efiada 12:30 ekopim se no miensa ebebo no enkomo se ya ena yedi yesua de yetu ye hofo de bia bi wom de bia meka se na ye full package ebi wo ho a obesere ebi wo ho a obesu ebi wo so so e ma arekekere nti ene de no wa hwe be e kona na wa fa de ubenya no na wa fa afim nyam na meka ma kire wa hwe be ankomo na e kona na wa fa wafutuo na afim de no se ono wa ani wo beifo na obeyi ni ye papa de wo hu a obetimi no wata nti me de na ye beyi pa nti obetimi ne me atna me ni aba ma mi sweet ate ben a ofiza hara akwamba mejo so pa pachoboko de boko pa na so yesu adome so we ye pa ye bo nkomo na wo de bo me sa nkomo we wie na me wie amaba me ni aba ma no hobiem Aunty Bea medase ewo akonya odi amame na mechia etiefo ene ahwefo nyina se de dada ye bekai wo ye nupa ewo dwaso a ye fe no Zahara Mixture Zahara G capsules Zahara man capsules ene hindi haba mixture no ana wie ehon nkomo ene ho adanse ene de besommo na ye de yadu a ye fe no Zahara Mixture ene Zahara G capsules ene di kan sa dro wei eye dro won waso a ebo odofo bia denti na me kasa asem wi se uye odofo wo ho na wo weak immune system ubon se onko ade bia wa ye mere onkomwo na won ho no emre nti no bibi kakra bia na yare nketenkete ana ha wadwen odofo bi wo ho a eba ne sa de bia ononko akata cold e wan nketenkete odofo bi wo ho a eba ne sa ononko onya infections a edura obi afa yare no ko wansa emma biem no ubon se ononko yare no ko na eba yare no ko na eba odofo otesa asamba kopɛ na meka kyerɛw de meka ne sɛ boost immune system no with Zahara Mixture ene Zahara G capsules eno ne adura ebeboa ma onkomwa no anya hoden odofo odi ya ne sɛ wobɛkɔ ba bia ton aduro bia wo sɛ opɛ Zahara Mixture ene Zahara G capsules oba bi so wo hɔ a white anase odepo ane na betena ema ni huna mane ama owa nkekaye nketenkete owa nsuo egugu nkakran a sabi pampan ewom oba otesa adura midi ho adanse akamfo dia ma se beboawo ene Zahara Mixture ene Zahara G capsules oba bi so ho a wafa innam yare bi tese gonorrhea ama ensansan abegu na himfio oba bi so ho a ote innam yare bi tese gonorrhea etimi jano jonso ya pa ojonso na obre oyo ba na otesa ko ba bia ton aduro bia pharmacy shop licensed chemical shop herbal shop bia benwo o se ope Zahara Mixture ene Zahara G capsules bema bi so ho a wakowura tokuro boni mu ama ohuna mane me se ne bema no eso tia na etie ne bema no hia na ehie asama ensansan abegu ne bema no ho prekesen bema bi wo ho a ote innam yare bi tese gonorrhea impempi no odwonso na obre na ochim ansa na dwonso no etimaba sometimes so obo se onama na ensufita afiri ne bema eba bema wo sa wo highway e wo ho a de meka ne se mentena ho emma yale no enhye wo so na adura abasa ebe boaw ayi wo afiri sa wo highway ene Zahara Mixture ene Zahara G capsules oba bi so wo ho a okọ no fiti koma na ohuna mane pains pano namu flow no so entimi emmeye kra ubon say eba sa obabu eba ne sa na ohuna mane pains pa oyo ba na wotesa pe Zahara Mixture ene Zahara G capsules imma bebre so frɛ etimi dia dance me nu maduro na ebustu me ama me flow no etima baye no adanse a misanya wo kire ne sɛ matenka na awu no matenka na me partner mpo to me sanya me hu na obabu eba ne sa me se ne partner to ne sanya eno ase oda hodin wo hu hwe de nie frasa bio ontere na so asi ontere bia wo hu hwe oba otesa pe Zahara Mixture ene Zahara G capsules ekira kwan ko ba bia ton oduro bia na de to oduro no odafo diafo na mesi ebia na nkomo bi ho anase odofo openwe bia ton
frɛ sisi a ne yɛbɛgye wo so 0246 34 83 34 0248 56 93 35 Otherefore, number no so twa mo screen no so into the fa yɛbɛnya adagye bibi a wonti ase bia nya kyerɛkyerɛ mu Otherefore, yɛbɛkɔ yɛ memedro no so a yɛfrɛ no Zahara man capsules na sɛ dro we miduru so a bɛrima bia wɔso Zahara man enim de Zahara etimi yɛ Zahara man capsules ɛyɛ dro a ɛyɛ natural herbs aya na mema bebre se memedro ye disturb o mododo na de ne ma Zahara man capsules edam soronko de meka ne se Zahara man capsules aya dura eye natural herbs eye nubura ane atete ene de aye ti sa wo ye bema na wo weak erection o bema no aye mre ontimi enni immense mompema bema Zahara man capsules ne dura mekamfo e de amaw bema bi so ho a sisi yale ene na betena sisi yale epra no bema ko ba bi eton oduro bia wo se ope Zahara man capsules bema bi so ho a na nkonwa no ayemre bema misi uni problem Zahara man capsules ene adura beboa wo dia ne se obekọ ba bi eton oduro bia na dia bi ya meka misi Zahara man capsules enye memeduro na niema frafra na onoma no wakoma ebo kinkim ni bia enye memeduro na niema frafra onoma na body temperature no kwa na ekoso no ye duro no eye natural herbs habai ane atete ane nubra ane akeka frafra ane ade aye Zahara man capsules etu dia ne so twaduro na obenom na anopa 2 anumna 2 na bema wo dia nom toatoa so na obehu se mereye bia wo ye bia mese ya to din 1 minute bema o mantamu ya twetwew ebo wo samra no 1 minute bema bi wasa ne frɛ no ona mantamu ane ya bone samra no ona ma ne ya bone samra no ne ya twetwe no bema mese ono unya Zahara mana san samra ne na ya bone wo mantamu no mese ni nyina ebe free ho ebo kra be positive enya negative be positive results enyansa bema obebo aduro no no pa 2 anumna 2 amame wo de nom toatoa so Otherfore, yabeko ye adura ye frɛ no Hindi herbal mixture. Na say adura me say ne malaria mixture tata hwe pa e wo market ani say adura no. Ti so odofo etiridi mo wa etetew. Na wa aposo nyina ayo ya. Odofo bi wo ha onya malaria fever. Na no num nyina ato. Ontimi enidi na ne ho nyina aye hyehyehye. Adura no pa obia esole koye na dwuma. Okopesika no. Ubonso no nko a onhunu de onye no ho. Odofo wote sa pe Hindi herbal mixture ekira kwan. Otherfore, o typhoid fever na etete no. O typhoid fever na ama onhunu de onya ho no. Otherefore, Hindi herbal mixture enu ne adura abeboa. Otherefore bi so ho a ne sugar level no hanaje. Otherefore, wo de fa Hindi herbal mixture faka aduro bia onum bia ho. Na de fa regulate o sugar level no. Otherefore bi so ho a high blood pressure pa etete. Otherefore, pe Hindi herbal mixture ekira kwan. Otherefore bi so ho a oye dwumaden ogina ententen eche oye dwuma ogya ho odofo mesi waduro ene Hindi herbal mixture eno ne adura abeboa odi ya ne se obekọ ba bia ton aduro bia pharmacy shop drugstore ana license chemical shop wo se ope edi ne de Hindi herbal mixture odofo saje phone number ni biem 0246 34 83 34 0248 56 93 35 Odofo de bia meka me se bambo atrema aye chen ayaresa bokitima anodofo men twen emma yare no endo so embubu ansa no wapekaristic nupa ya de bedwa so a ya frɛ no Zahara mixture ene Zahara G capsules ya numboma boost immune system no amo hoden asipi asita asatu infection bi asibiti se gonorrhea ene Zahara man capsules me se ebo bema bia ne mantamu ya to the di 1 minute bema radio ontra one na ujina ene Hindi herbal mixture ebo odophobia malaria fever etete no ya nupe bia to bia ya to apete ho no do me show bo say onumaduro no bia nyame dinti obeya dance 1 minute man de nye wo de be bo sabrane a me mo sabrane pa paint no se ne ye nua be ma eben edi nro ni nyina atudwa no unim se e how bi e wo hodom saa na wapa bi na wanom na wenya wapomuden ye ko ye nua be me ni di de waka no se ma me mo esanse kumasefo nyina da munim no eti edi ni me mbobiom me nua be ma na me bisa o se
omo ma let be a chair say omo no eye adwuma na en pacho na kasa appoint letter no me am kasa adi mu chi a omo mfa ma meka e be free akraba te me yama adwene say afi no sa say no mfa ma da wo ba ji wo pe a na wo no ka so omo mfa ma na wo ba jai a na wo jai wo na ma adwene da dam na ansa na omo so yeren asa di wi aba it wo de onya hu kra sa wo adwuma no omo no wonye nche Debi. Uhui. Adwuma no se yan nche no. Me pesa me che say wan kasa no se wo si hu ade no. Etu hu se company we adwuma de omo yiye omo no wonya nkwa. Debi me start we be 1 week na mu say debi adwuma we company we emboa. Mu say emboa me. But say me amu say kwan e fa so na mbe pion sam yere me nya abotrere. Abedure nan ka em krampo anka e bebi anka em fa say anka me no fie we ni isu krampo a na e meti me dan na me nam pa adwuma anka me krampo mu say adwuma na nima mi hu a ne dia mi di mi ni hu anka me krampo e kwosere abat ani ntana me tumi na me na force dia abotre abedure yeah so wo bia nti production ye ho adwuma na de oya onim se woni sa company no ye adwuma etiefo ni ahwefo ye nyambo company no edi esan se ye nya en confirming free company no ho se ampa enkomo aye nua ba me eni ye di no ye no kre ya try ase ebenya company ni contact na ya frɛ nti se be ya yeni omon kasa yeni ba bebo mu di begu omani mas no media general de bia me ka me se ye ni hie ye nsɛn no nti ye di backdoor enkomo ni a confirm ye fi company no ansa na ya frɛ wo mo no mo nso nsɛm on pɛ omo kasa mpa yeni aba me ya minim ni di no se ma me mboi omunim no na omo ne ye adwuma sa me pa kyɛw nkomo we di me no nko na edi pa kyɛw mato ase yimano pa kyɛw waware Mommy, mi pacho enna me kan say nkomo na nkomo bi wo a me de ba da me de ba na me di nkomo a na odi mi ko pie wi fura because sia no nkomo na me di nkomo bi wo me mfan ba na da bi me eno kurampo de enka me di awale sema ba se me ba say me di awale sema say no wo nkomo na me simi but de bi esu em pacho me tesa de ochire wo kire ewo but me ho de me de ba yenyan wie me de na me de bi me ko pro yenyan wie afi na me sa ko fa me wale me ayi ya de ba ama mommy ende me na me kana hu hia kurampo na sem hia me why eno sem hia me de hia me ntina me kan by no de hu hia me kura enti say ni de wa nkasa wo sika nana wo 1005 no na me phone no eno phone e de phone I Tecno Camor 20 Pro Camor 20 Pro Camor ayo eni ye bo kire mi mentimpo mentimpo ne Tecno no e na opese oji no na me ne boadi we papa twa 2500 oh ena ni woni pa na ne ti de no afa sa phone boss ba ku na boss ba ku me koton na me no chat me koton Santa Raba nto na okwa o US ko number na ko po ka phone so on na ton ma me na wa auto pacho se wa na auto ya no bi na de che me see me ba na makano te me see me boss bi na ton ma na chire no okay man na ka US on na ton chem on na ton nya bo che mi na komo ni phone you see nche yo oh na ni boy me bia wo even though me landlord si direct evidence be yesisa oyere awo na me kon okay yan fa to nche eno sem na me de me see ni akasa nkomo no nkomo ede pacho yo binya ba ma good afternoon me pacho ho ye de na me adum no mpa ebo ye wo ye de nyame asepa pacho ye from ya Aunty Bea me wo Akoma FM na Onua TV ye nua ba me bi so hutie ye ni na wo hwe ye na wo behunu osema me mmoni din asamo osema me mmoni din no kuma si obi anim no enti wadaro ma production no kasa ye me ni so wonim ye nua ba me na ye mmoni din Oze wa kra wo na be ka ye mmoni din ya na bi ya na minimi ba kra na eno ni asam no chese o money din kire me kra o say waka so o kasa na na efa mu na me ye fast na me pick it Samuel le boche o Samuel o kasa Samuel aha o so ba di o say mo but o say friend Samuel din kasa da hu hia aha abe na wa bodi na ba se mo din ya say money din e chedi no me da se so ba ya me do ma me kwan se me modi te friend Samuel ne ne kasa yi o ma de ba Samuel o ba cho ni okay pacho unim no kwan be so asane aba ne nkomo no so pacho kwan me fa zo hu Samuel de
American cheze bibri. Okay. Na. Make us say me training. Me das me nya some training. Enti na program ni so say e bia na ma me hu. Okay. Enti me hu no me fa ni say me ni aprekope. Okay. Enti na say bia no ka kire me. Na say bia no ka kire me. Enti na kakra ni na me no ba e say wa ko hu ba bi. Hello. Pacho mi tio mi nia. Hello. Hello, Pacho mi tio pa. Me ba chamento ni. Me Pacho ye to nka pa. Aha. Enti na kakra ni po dwum. E no ba e say wa ko company bi on first script. Na almost omo fu obi mira. No ma guarantee na konkoye eduma. Okay. Enti ejamens ma fa ni say mi ni bi no. Enti ni jina mu. Esen san krata ni bibia de mana. E ma ne de ko enti ade chiwe no. Na me no friend bu za me na eduma na no so ono kra no dey no wo friend no. Enyi me ma na kwa start eduma no. Okay. Na me ezeja. Dey ni na no bi ansa be ko na no nti na ye dey. Ye brinti so na eduma ne dia yere wo ho. Na eye eduma no. Then be ya won so dey ani be nya 1 city 2 city bi dia to dia na bi. Then go back to ade be chana wu di pa na yem hyehyɛ. Ebi me ka sa no ye zo ki no meja. Omo de na omo da ko text side ho. Se onko he asode dan bi. Okay. Na me say okay se sa na tie dia. E na wani no ho no na adwuma na. Ebi mo ono frɛ me. De obebe adwuma na me so me kura no mini ho. Na me ba ho mum me ba na time ko. And so ba business. And is an idea on ped the no friend or friend me a man at no the about this year. Okay. That's a maintain catch in the other one. We imagine and come from a busano. Then I'll call you more human day. Echo. At ye. And the other, a year and as a some friend. The memory as in the great woman. And the meaning of Fena means in me when I'm woman. And maybe I will frame say, or cast free Akoma from Mr. Samuel bi dina asema ba ho. Okay. Iminim na. E na mesi minim na zo enu bi di nkomo. Okay. Edimo do na ja meto mani mo na me he se mo be. We be fro. Mo di alfred mi we dey. Yo. Ni asem twe no ye sem twe ni ampa wa ba asem ni nyina tofa kire ni nyina mu e de amaye. Me pa cho company no omo fa no unya feedback every no say ampa ma fa no mo ni ye adwuma no mo ka say bia boso me kra betua ni say and now the offer guarantor form ne de man ko wieye no one thing ka bia biom ne na ye de afra we Oh me ni aba me da so we say me papa and then for this kwa le bi fi anka ma ya na bata fo di da de bo abura me ni e don krata ne ba ye no ela bisa o me bisa ne say ansa kra na obeko oba fie no be si krata de ma papa be kan ska obege di akire ebi ko no ma o krata mo kan bo so me akatia o si de bi no ma nkan he o mo ye se o start ejuma na se ko na ni a e na mbe kai sika se na me se ni na ejuma ye ne sa e bi zo ko to duane a eduane bo ya nka de bi ansa na abo obo no kre ujina ho na o ba ta o to sei ni ate di ama o ba za o ga je sister te ejuma ne dia me mpese be ye ejuma be yi na fe akatia sembe bata okay ejuma ni huru kana wo mogie no o do wa wo bisa no o start ejuma ne kura no me frɛ ni bisa no te endia akatia no no maka o zi o mon kan no o mo se boso me o be ma na tin je so si se sande di se sei endi so ye ejuma na so mo ma na ta de se no o ko na ni mu a eno mo be tu na kete na me se asane ade ye de ha se enkura grobi na were udi no I said oba enyim no akoto tester no de anka cha de guzu no de be sika ben safa no hospital endi de ye de be ye che de asembe ba mani huni se abosome obaji se enkrata mi ono so obaji se enkrata mi se no ono de ma wa sensa ye no ma mo se sika sem no hunu enkola se abosome wo so be ma mi se ana se ni eja me kan sa no
Then your my mutia na djuma sam ni sika sam be komuni ani brentino. Ni bi na wo ya on cheke hi. Uya na ru ho hawu. Ebiaja me so me to na na nima na me hese me be friend na kwa buja ni seke. Na bo so me so ye na. Akatia sam kra na ko si sei no mo ma wo sei. Okay. Ebiana ni me de be friend ni kwa na iya za ba mu yo. Na ni asem no. Na me pa cho wo de wo so sabio wo yensem training na ode form ne bra na wo feel no. Me sra we ni diem company ni de yenye nya wo mu ntie pese e bebo company no edin. Se be ya yensei obi adwuma nti company ni de yembo odin for now until say ye ni omo ye benya omo na ye ni omo edin komo. Wo hwe forms na omo de bra wo no. Na wa wo hwe forms na nim ni bibia na credible security company a ewo kumase ye anyim bia wate omo nkada ana wo hu omo kra se bi omo nam krom krada Obapa medofo mi tuni ni na me nye hu omo da. Okay. Na me nti omo nkada. Okay. Mi yida ta me de krata na bre me no. Na mo de krata na bre no ko bisa no. E di be na wo twe na me nsensa bi de na mi hu no. Na enye papa. E di de bia na me na me ka se. Ta me bisa wo musika sem. Debi obaba bia no buza so de krata na brem da be na me mpese me san krata na bia ma no nje da ho no ase man ni so mra me de krata na famra. Okay. Na me so kisa me de yo di sia ya adwuma no woni abre pa adwuma ye no ko na de achi a me ma san krata no bia no ade krata na de akoma wo. Okay. Nje mo mo pressure ase me fa me Ghana card de kran se ndo mo me ka jam se me to me tie no. Okay. Ama me Ghana card na kran aye basa. Okay. Ihu de be ji ku twa foforo. Na me de abre wo mo. Ndime mi ya na se mi ame hon tene mi wo se sika se mo ne se adwuma na wo se okwa akoye no. Okay. Ebi ga me medi kan ya kwa sign card ama no be bi sa. Eko wi a ti se ya na koye ye. Na no so your security company sa. First watch. Security company se ya eko ti no. Okay. Ebe ye se di aye ye. Oh. Ndime mi trimi trimi se me se sign card bi adi ama no ba ja. Obi na si accommodate na wono akoto na duane ndimi mo ya afọ na egbe de ye nse no No crepa ndi ozo na manu no na si ye funu ya no akọ blast akoto na eduru ya me timi je mi minister na abetire eduru akoto. Okay. Efu pede no asu jiska kwa ya adwuma mi timi mi bi ko te san krata na de manu na wako kwa ya adwuma no. Okay. Ebi me san krata na ye asa de chi ye no na adwuma ru ananka sa frɛ me. Okay. Eye se men kan tie sa me sa ade omra na nimre o mo pese o mo ko tie na adwuma no ba se na mi trimi ntene me adwuma nso ente bo be 3-4 na me frɛ sa me ga tie na ni pa me no frɛ me se no aka no zo no kura no ni me di nkobo na me say okay do there ma ade ansa na ko adwuma na ko adwuma na di be si bia no no mama so ate na me say okay se sa ta o kan de ja yedi na ye ready kiribe eloko bono so ko started man no from me din komo ni sa de and the to ebi me na maintain kabi. Okay. Na ni se na me se me de be friend na mo so moja mo yi amodi afre mi Yo menu akin me bi Saudi atwa to okra na ye person ke bi sa say nti onya adwuma no no we din komo but say ya waka say o sha ase ne de ofra onu din komo a wante ne nkabio ma ne enna ye de abey me pa cho manager no ofra wo no na osi omadwuma no ewe he ana omo forms na omo de bra wo no na bia location bi ewo so say bia wa asafo ewo askwa ana Senior or security services no or madwuma no tie nie omo no emfa wo say bia ene we do be ko ha ade be tumi ayi afro do akoba bi foforo aha menka ba bia na ye de unua be masame eko no like duty post no men kan no me ka company na kasa no na omo office no omo say omo office no e wo henfa omo office ne de na me to na classes here no amena na be so me nsa anya me na me so ne nsa de ne ko yi okay amena na be so ne nsa time no ne sa abre se ya eno be so me nsa de ne ko ai asafo okay asafo hono no de me ko ya e ko hungo e ko kire me se aha
ena campaign ni wontia ha na obaje krata no ndia mo so be bi mu ama na mesani ko do na sister bi na na wo ho okay ena sister na ka tira me say ipanyipa ni ho ndia ma de ntia de atia na ya ba ade atia me de man ko sa me bi otu kwan ba se me na juma na wo kwa kwa na ka na me le bi ho na ntine o na de ni de na me nko na me nko do no anga sa na sa ko ho bi mu sa kwa je krata na ba e so ka okay sa ono ampo o mo se me nsan ma no okay ana me zoja ni me so se na ri pressure no mi ana me so me san ma na ja ono so ko ya anko siri na mpacho asafo ho no ko ye no na ye boni beka se edan ana container shop bi set up o sha o mo so no kra de ma me minia ba mi do mo so no kra de ni o ta me na be dia dance ye say office ni ma wo okay the dan se fata de o mo zen se office ni sa pe okay ana o mo si okay o ba ko manager sha na de o so uko pie ni so ansa na ko manager ho ni so no ta pe no ma si se no okay and the dan ya abo san to aso mi ensa ko mo o last na sa na na tie okay tina ye sa o de wo ko hu ho ne de na at least won say a established company enye say bi ne ma na board no BBS okay all right ene yegusua eni wa kasa so bese edi nkomo akiri sa wo na manager no efre o no di nkomo once bi se wadaro ma obeboaye ama yenya company no number ansana yabo company ni di any omo response se wunua be me ne nsem nyina ne se eyi adwuma no wa hu se enkosi aga omo ne ama bi na nkoyie no mo ka so mbetua ne ka 1005 enti se 1005 na woje ena ne techno phone bi nso a ni nua security man ba ko a edan ya ma no mo kotena mu no ni nua no nso awia sa phone no enti sa charges na say no o de aba ene ne docket o se no wa asem bi so o shraj enti woni me die me so oni na sam kro na na o shraj no ena o rent also ka rent control so document bi ni nyina ka ho ena ni nua no awia enti me nua asem training Kingsley ye da se pa say wie ye fra no wan puput na so wa kire yen kakra wonim efa aseme ho o ba pa me that na me na kakra me kan kire ye ni mo fra no na bi na ye sisi ni se ye nya botre okay ni ya se enye de wo ye adwuma nkwa ni de iska emre tamu ho okay ye mfa ko mo ni bi enye adwuma ye mpe ana o ma ye na ka se ni se ni bi opinion ko de ne sa hye bo ase ati aso one here we be from unya de force na de force na wonchen ebi abasre on ko adwuma na on ko pa adwuma he adwuma ne se ye kan sikasam ni ehuru se na obinya se na obegye ebi mi de me ni ya na e mo be ametin bi abo ani bi an mo de na mo na mam ne enu nyina ne e ko se se twedwe ye nyina ne ye se de ye ria ye no nyina na ye be ko security firm pro no na esa se uni mo eti no ye de ye mpese ye be body na be tu ma ko ba cha se na be tu ma ko na be o ye guarantee enti at least wo so ko bia na aboa ye enti no ye be di komo wa chire na ya hwe mwa ye betimi di aboa na at least wakoye adwuma ne nko ade sa abosomi aketua ne de e wo say omo de ma no eduano no se bosomi no so be ma ne o 1005 ana wo fa meboa me wo fa de samenti 1005 aha said the I want krata eni e bi sa na wa krata so enna me ka say krata na me se on fa ma me ba cho de ono kan nyira na kure but me no ka say on pese me yedwuma na kure on pese me yedwuma no say bi se me sandal but me mu papa de o de nyame ya no say na me so me kwada yes na mbada station no say di asori na ba bitimi se onu di me ko asori fie no enna ma me ko me nya beta na me yere me bisa sigasem na sana esa to dwuma na yere ya bisa na ba on dia bibia no say onjindi me ko on ko si pain na esa ka onjindi me ko be leta me da oji garada phone do si won firi okay won o si won firi ba mi to se me na pressure no am yere
but the so ani bre me so mere said the oka say ni bre no ani bre me say me so da we no ba ka say odi asori fie bi ade mami no na so benya ba bia da yie na ma so ajo ni tina ma odi ani bre e de call na mami ko po me bisa me nya ba tresi me tie we si am bisa san la re san si de bi the way papa na kana o papa no nya ni pa boni me ya dia sorry ne di ani mu aba thank you to me duruwa mba na mami me tie ni de o waka na mere ko no ji we ato oji ayi na to sa me ko ano se o ko za da mbakase apansi menjibra ansa no se saro ba fira no ki na woni aba ma na kan e no kre o se wa na te se de wa kan ye na won pene so san se na nya ma bi nheda enko ye nti sa sam 1005 ne de eni krata bia so e wo ba bia batansam a omo no e kan ye eno no e na ne phone na ne nua na ne share dan no so ewia ne docket bi no e ho nkomo na se Obamba uni bibi de bije wo kan Samuel yebi na ejima wa no aha onze ye ni obi ano wanti nsemni ya obakwa na se na wangasa kwa na okoye ni se bi buru akwa akoye se bi buru ni nyina akoye basa wo ho no eni ndi na mebi za ze mu za time o motena se no ebi no na me kasa no wan kasa 1005 because all kasa me say all kan 600 enti me kwa na nka me ni ma ba bisa ne say Sister Pacho, my mother sister, no. So no, on Sharon Tea, no so no ka say and said and didn't come on my what thing bisa. The best sort here say, oh, muka chireme. Before no saying Bacassa with the tune in mammy. See me con with the win, tuna some me yes script and I'm sure you with the name I want to be the more kind. Are you no muka chirem, say, Ubo moon uniform, but umunya use on 600. Boys no one so many na sana me mutu yo sana antalomba ma uniform no mu di over 800,000 no de ko it's what they ma uniform but said the way me omuhunu omu say script no ma yebi ma nimu da our experience yes I will experience that nti na me say mutu to no nti me ya onka no mom uniform but the way impression I feel no ko for be uniform that there at the breast see me face yes o mam pabo nti me ye na yere ade agina ntemi a 90 abia tight say we no nya contract from mudi bako obi ko leave mi na ayi stra nya mudi bako te bosuma omba ma 1005 initial stages ne de nanka komema 600 by a chain no mu so we experience with me tutu why adwuma ne bi da no mema uniform no e no mo de call 1005 yes pacho but o sa no ka but o karansa on seran kan say like mi obama o kire say dwuma no mo fa dwuma no mra no mo fa sa no mo tuaka nto say ne ye ko ho no ma sika san me de no na ka me de no ka kire no me fe na mo ka kire say de me no ka no na o si ba 1005 yo e na pesa o si su bi ma me de no ka say ba no ba no che 600 no we che no na me che say o me yen chere ndin ko no tena se ntam ma 600 the way nkomo no mu di papa no mu di nkomo ade biti me no yo enya me nua kin won se ne ankomo koye ye Kingston na akasa kra we free so ye ne no ebedi enkomo ewa echi ye nua be me ya ye ni di nkomo na dwuma na okoye ye no witness a okọ guarantee ye ede ma no e ma ne koye edwuma ewo ho no na ye kọ ne akotie covid ye beba sese ya nipa wote ho a obepe bibia natural food supplement na we dey natural food supplement na we dey abo ho ban if you want me trans ya say me dey me mommy ho ban ade ade na esa nuane a ye die no hawo ne ade wo mu nti no ese wo pe bibia natural food supplement a wodo ho ebe to so na COVID organic tiger nut powder no aduane a ahwone nuro ahyemu ma aso nipa bia wodi bia eboa wo ma wonya ahoden obi wa na oyedwuma kra bia na wabre obi wo ho a or pressure or diabetes enti onya breakfast papa enni fi se sugar na ewo mo nti no but COVID no ewo natural sweetener nyame de adua mu na ade bi ewo natural sweetener no se wodi a enta ma complication pepepe enti se diabetes ni bi dibia ni sugar level no enkosoro manage sugar no obi wo pressure na wodi COVID no bia man pressure no enkosoro manage pressure no if you say vitamins nutrients ayi wo mu no eboa ni padua no na da bia me ka vitamin E
aduane bia vitamin E and vitamin C bia wo bia no aduane a esombo na covid no vitamin E vitamin C vitamin B na magnesium na potassium esanso energy nti ayese abe emfasoa ewo atadwi sam no so no anya asam keto dabi if say yayam ne hono no aduane no ene nsuo no na de afra unse first no atadwi sa obawi a obawi do bat untimi emne ne ya ne apro ne hono no so na ahoden wom ahoden a wo ne hono no se udi bi na oyam ta atimu a eboa wo ma esane oyam kama nti woni koko tonkwanta apai oyam ntim yes if you say udi dia na sa ade achi a se oye subtraction asa na why addition but wadi fufuo wadi banku ade achi na onye subtraction yefuna ya chako onye kwa chako esa emwo ni padua no ba se wodi covid no a eboa wo ma usan sunum kama ye wa kura se ko yimire kumba aha nti se ade achi a wotimi yimire kumba kama na emma wo blood circulation so ekoyie if you say enane bad cholesterol so obi a wo bad cholesterol no wodi covid no a enane no na onya ahoten na say na amafo na hini benya tina me say me spend more time baby on benya bi ato no enti baby a wo bia so wo kuma se haye ya ko poku trading bebre wo ho ABC mart o patase ye de bia koja baby police depot no benya bi ato na premium nutrition center wo santase bi ho na western pharmacy tanoso ana say bantema jiwa na bato ho no ukwa benya covid ne biato sanso na ko nkran a ukọ tenated herbal shops a atwa nkra ehia te se ukachi dragle na benya biato tema for monko little George o benya biato na Labadi Beach total filling station e ho no Accra benya biato sanso na Koda Nutritional Center e wo tema community 5 benya biato nkọ monko Aunty Akoma ebi ho asinfosu ukọ Mama Doris drug store wenye biato sanso na adom heba e asinfosu asamanka se monko set kodua ebi ho odan fo monko chumasi heba anase Kennedy heba wenye biato so manyafo monko accept the Lord Herbal Shop ebi ho na cash and carry e techiman ebi ho brekum fo monko new born chemical shop ebi ho na DF Nutrition Center ebi ho bechem for monko Janet Apia Pharmacy ebi ho sanso na Sunya Green Light Pharmacy eho so benya biato and Takrade Ebuakwa Pharmacy mensa ebi ho nimdie heba and Connect FM ho okwa benya biato Takrade eho de and Jeff Heba ewo Mankasim eho so benya biato eso organic ewo Medina eho so benya biato na La Paz for no opus OP Pharmacy ubenya biato bia na okofodua Gapson Pharmacy ubenya biato ohena na heba ebi ho ensawo monko ensawom goil Covid Herbal Shop no Covid organic tagana powder no ubenya biato Wisdom Amachi Supermarket ewo Tech Jansi ho no ubenya biato enu achi bebia wo bia se pharmacy anase herbal shop ben wa bowra ho se wo so pe Covid organic tiger nut powder ye ma mem panifo ne kokrafo na asese nsu na to ama uwimo yenwunu no ye na sasabrofo no hunama ni yes na anopa no sorry a 3 didi koko no sabese enum na de nsu warm water de no wa yes na ma na epia na ede unya pano na de aboso aya wonum ti no nya sampeto na ebesa sie ni padua no ama o ye oba boost libido ma onu ura mu de hia mu yi die ni padua eye bia fa covid ye waduane ye numbers ne miensa 055 8400 265 055 8400 265 and a 0244 78 76
76 39 39 0244 78 76 39 and your COVID and a Vodafone is 0200 0200 77 77 72 72 77 77 0200 77 72 77 the screen so into my TV no a COVID organic tiger nut powder e bia wo herbal shop and na supermarket bi na be say utubi kogumu a o friend so a no be yensen kaye na ya teso na won so ton wanya mfa so fi se mfa so nti ana ididwa e pese efie bia ebi wura mu na maamefo na pa akoda ekosuku a it's incredible penny okay vitamins no say vitamin C wom na calcium ewom aduane bi a calcium mu bia no eyema ye nompe nti sa akra di bia eboa akra no na won say vitamin C nso eyema akra vitamin B eyema akra potassium magnesium ni nyina no eyade anyame nimdie mu no wodi adua covid ni mu ana yenso kwa fa so ye no yamfa ewuduro anka asase no eye organic nti European Union for amaya esa mo na mudi atadwe no ya na edua yes, okay ye wo outgrow ye wo farmers a mo training wo ma omodua emayen nti eye ye ni ku de ye no ho ya sanso de Akoma Food and Drugs Authority for agiatum nti woto COVID organic tiger nut powder ataju sam no a FDA number ewo ho ye contact eso wo ho se ne abedi no ewo ho nti se wonti bibi ase a na wa frɛ 0200 77 72 77 herbal shop bia no ebi wo ho e natural food supplement a e di boni pedua no ban nti kokorafo edi emirwafo edi emaya edi emranti edi titru pa ne wonne wo ye adwumaden se binia be me ye mesini ane adwuma se omodi ane no nse obedu fe na honam ye wo ya ebi kura wontumi nna so obi a wontumi nna waduane ye covid wadidi awi a wokoda no na wahunu pika na watete adi woto a wocha akora mo no na ma onye kese adi se ya so ru pika na ene obi agbo no ba wo kese yem nipadua no ehia cholesterol yes ba se cholesterol no boro so a ene ha adwen na ha adwen enti e ba sa unya blood circulation yi ba se wudi atadwe covid tiger nut no a enna ne sa de bone nti e ma unya blood circulation no kama nti e ma unya kese nti se unya pa no boso a anopa no breakfast uko woni obia betumi adi obia bebia na nka me bebisa obia betumi adi bo se dro bi wo ho no ma ese obi wo ho no a enyema we che se covid de eyema obia se atadwe de nka se opemfo anwa atadwe onyem crowd utimi se onyem crowd na wo we atadwe no a anase wudi covid tiger nut no a o kura eboa wo eboa fi se ye wo nipadua no ye wo protein and vitamin B o my friend collagen aduane bia collagen vitamins wo mu no unse oil esiesie nipadua no na esiesie oba wase na ho ne ye moton se o wa eboa wo wawo mu ye mre yes na se wonu wura kura to hia mu a esan se ho oil ne ye kamanti no ma ho no lubrication ne ye aduma unse 87.9 na mo hwa yen so ewo Onua TV so mo hwa yen enso ewo Facebook, TikTok and na YouTube eho na obetimi ahwa yen na wo hwa na wa like na wa share na wa comment se be ya onua bi a ono nso ehwe anase onni access se obenya sa dwumadie no no nso ahwe bi maka chem se sa yen dwumadie die broni kan se eye full package ene ne se bibia bi wo ma yesa wo ya abenkwan no momman kakra wo ntropo kakra wom apofi wom prakontwar wom adwene wom bibia bi wom na wasua bi na wodi etu ohofo enne ye ni abema bi na nka osi omoni din so nkomo ne kan na edin bo no eye den ya na o se eba eye same na ye ni din nkomo se security company bi etwanedi o me twanedi ana enne se areas no be so ye obi boni a o kwa na de asori edi kan reverend
mo wa adwuma ye mo wa adwuma ye che say onya ka say oh me ye nyame sumni oh me ye sofo oh me kwa sore wa ha ntime nya obone na che say no kra no suro no kra de di akire no esu che krai entime ni ye no be wie wodem habatim komo ni ye wie ye besia abafo ni aba beto aso enti ye ka twato no wo se no company ne do ka say sisi no see company ka o medinu aya me man salary no 1500 ne me phone no meje okay ne o ka say me ko me mom de adwuma de me amun say o mu ka sa bi edu na anyame na mpese me ko o mu ka sa o mu kwan bi o mpese o mfa ko no bako ba mu mom de me ka say me ko bo pese me ye adwuma na o ma me uniform ama mpaboa o mpese o ye adwuma na o ye say o ye na adwun say me nko na me wo bebi o na ko yi ma fro me ntimi sa ko obi o nde saade a o ma me o pesi ka ma me na me yere yes compensation na me ko pe bi yere pata sika on pata me na me yere me ko because yes ono obi tana one day o yedwuma we one day ama okran po a na de achi na oji katu ya o ya de yamba say ndro me wu ya compensation no sika o de ma anya sika o enya sika bia o anu an kanya mi asime wu nka me wu enra no so etuo ni bitu apart from koyi kwaku don so na etuo ni pae no enra so etuo ni bi pae pacho sesan adana wuyi o kwadwo nso na etuo ni pae no enra etuo ni bisan pae an enra de etuo ampa say enra sem na me no kan ana o se etuo na papaye ni nyina ye enra de ye etuo na enra na etuo ni si because apa me enu ka fra de etuo de enra na esi why enra na osi ba so ba so ba mboane na sem na me ka asan na ba sisiu na sem de amu fie what I said de amu kutena fie hu di me ne hu me pacho you ye da se pa nti ye no ba wie wodem ha na me ka ye no ye wie ye no nua ba ma kiss ni de o ma ye ni di nkomo no na ye nyina ye tu anamon on say ba ye nyina ye si empese ye bebo company ni di ye empese ye be say obi adwuma but wo di abedan ye di ye ni so mo ankasa kura sa abre obi afra mo say mo staff no e na ti ho ni empese ye bebo di nti ye ni o mu di nkomo nyina awie na empata ne ba na ya sign de waba na ho de ye bo company ni di a na de ya bo company di ye empese ye be say obi adwuma isanse ye nya access say ye ni o mu be kasa ne ade ni nti no etiefo ha o ka bi atwa to bibi am bi dem ka tweto ni say won say me o camera o matreda na obi bo ma na ba me di tu ni say me de ba na me mpe a ye no ba ka say na sami odi wasem odi esemba no sa adwa naka ba ewe a o mo ye ma adwun say na me ko duru na china o mo say de the way me ye no te o mo say de half fraba na me so am nyantin sem afru ho a o mo say me sa adwa na ko bi furu what ya say anya say ha na me yere me nyabotre ana me what I say anya say na me nyabotre yes say wo di abedan ye sa wo gi edi nti na wo di abedan ye no enti yes ye wo gidie say sa adwuma eyi asem a wo di abre we nya asem kese de chen say kra ye ka what I say enti enfa nko ba bia ansa wo beba ha biom no na wo be di adanse enti enko ba bia ansa enti twen kakra bi na ye nko dwaso ne be kwa akoton ade enne de osiesie me ho na me de abetina akonwan mu na wo hwe me na wo tie me Sandy's Beauty Parlor minia Sandra na esiesie me ho na me de aba abetina dwumadie eso wo pesa o ye wig ema wa obeye ama wo pesa wo hwe weave nso a Sandra ebe hwe de ama na wo pesa wo ye onsa pedicure manicure obeye ama ansa na makeup nso we siesie w'anim fefefe de bia me ka me si ba bia ye kɔ bia eno hu makeup a ye o ko dinner ye wo dinner makeup ye nya dinner makeup en fa nante awiem awia esa wo ba na obia edwane enti Sandra hwa wo kala no wo siesie ho ama ho aye fefefe na afata dwumadie na wo de ekɔ no wo pese ukɔ Sandra Beauty Parlor ho a owo asokwa ye chi he ya Akoma FM ye chi he ya na Sandra ewo hotel na agidin e fe ne social hotel no one ho ena ye enhwani mu no wakona Sandra esiesie ho obefre Sandra ewo 024 0242 747637 0242 747637 na Sandra esiesie ho ama ode aba akọ beebi a wo kọ bia yaka chem so say afiye mu eye August bosome ne da etoso edu Akoma FM ye fufuo party ya ye de edi kan eno ye gya no ene ya ye de etoso mienu ono ye oba no ena afi de etoso miensa no eye honhon konkron Akoma FM
fufu party ena ye day bro eye bosome edi yanim ya 10th of August ena ye be ye dwumadie no ewo Askwa eye district assembly enimu hwa ena afibia ena honorable Akwenuasa Jima do Akoma FM ni media general nti oboaye edi homa ye na ye di dwumadie no eba ho afiye mu nso na ye di ye 5th anniversary eye Akoma FM ye ba santimantem hamaji ye fefefe so no ye di ye 5th anniversary nti fufu party ye de ka ye 5th anniversary ni edi ni chenchenchen kese pa enne anasa afi de beba mu no eye kraman kwan ene ye special delicacy on site you know oba na pe kraman kwan a afi ye say ye chief meat oba obenya bi na ware so opesa oboa yen e wo kwan bia so say ye aduane femu eye enam femu say ye sika femu ana obeso dwumadie no class ni edudi details eba na obi atie dwumadi a wo ya na wa frɛ 020 911 9090 020 911 dwumadie senya ye kan no na eba so adwoada bia ekopem efiada 12:30 ekopem se no miensa ebebo wo pesa wo de wo hawo wamane usu ukodanda eba na ye boaw ema ope ano solution na wa frɛ 0530 507 849 0530 507 849 senya me kan na nche bia ye bekọ dwaso ni akodi nkomo na ye nyanko ye na reverend ya abetina me nchen reverend ene de nya asem kuma ai ma bra ankasa enye easy ba di nyina ebu no nyame de ye nam na wo hwe ye nua ba me ya na me bisa no ye ne kasa kwa na wanti asem se eye pepepe bibia hihye yie na ye kasa kwa question na me bisa no na wanti on shedan titi no wanti asi okay na wo hwe ye pepepe say kakra me pesa me kana say efa yenua be asenka ho on say o say time omofa na adwuma mu no de ema no convincing no asori fie na ye didi kan ba ye omudi kan ede ne koye so atia say nenne bible say atemu ebefrase ewo nyame fie so atia say ene yehwe enema bi a asorefo no ankasa eye no a enhyeda nkoyi obekwa asore yes ye hia bus ni agege members yi hoska ni de akoto bus obekwa asore yes ye pesi esi school dan ni agege members yi hoska ni de esi school dan obekwa asore yes ye pesi ye hospital ni agege members yi hoska ni de ye hospital and so car na obi betena mu no ye besa aginiska obi ko hospital no nso a obesa atwie sika asori na sika ne de aye anso asori na sika ne de aye okay anke enise nketime ye den eba na sa so atiase nti omo de asori ni twa ye mene just enkoyi ana ebinum nheda nye smart so atiase me ko asori bi na so agi mi sika se wo de si school dan na me ba ho na ogi ni sika de na tese asori na nye papa eya semo Reverend Yemane nso a Reverend ya pi life for your sofo into onu eduru so body nuanom na sofo na chi na we nya sa me na mabetena ha nti bi na mabetena na me bo asori fo bi achi onu aye sofo yi onim de ye nuanom asofo ni mu bi ene sori ni mu bi eye na ene de me ba no ho aye fe na nra na nka me ye bi sa de se na ma bra ade obi aye a odisie ntubo ho a na be bi ye nge na we je uma obi e tro say de se nye ene de wakata so mu bo mi dejo Aunty Bea de bia ya ni say ya medase mama nesi ase ene de enti aha hwehwe on mama anabo na minu achinka kanka aha akwaba medase mama majo so medofo apomudi ti aya hwehwe 3p garlic mixture dro no ekire akwan na entimi mu apomudi hu nsem enyina ye maka cho se garlic de tete dro enti wonya bigu nipadua ni mu wotimi se eyo mu adwuma papa ehwe se ne mani na abekoden ewo nipadua mu enti pi work natural wo model roma ene adwene ho akofa 3p garlic mixture dro no aba adwaman so wonim se garlic ne yakasa renesa anasa nom ne sa aya na eja wunwie kura no pampan ye di wachi a wode ba no obi ntumi menwo enso so pi work for da romanti adro ne ya ne kama abofuno sam ne sam ebere garlic awia ma na geme ho no ni na da ye yi e de afiri ho abre kro
kro na nso esiesie wo nipadua no ama na ye kama enti eno na eba be boost wo immune system no e de ama wo afei wo high blood pressure no eba betete so ama niema adedin wo nipadua mu eba ne menstrual pain ene ne disorder na eyedro we ene eye free ho obesity kese mroso 3p garlic mixture edro ne betimi ateso srade nama hodo a adokro ewo nipadua mu no eye free ho ama bibia aye kama stroke enyojo ya de ne so etimi no asthma tehyewa ya de ne so wo mo ehwe ho asem kan afei so wo junso no ebi e ba ntentem anase wonya wo how bi ewo bra wo kwa akwadwonso na mepacho edro we na eboa woni awafu aye kese no mo pese eso ete no 3p garlic mixture edro no ne betumi aboa na akrakra wafu no ama no atom kama wo de ye dress na na se wugina hwehwema otimi sa wo ho akono fo ani chemu obabi aye ton abibiduro bia na edro no kopa bi etosha ne so mayen se bottle no e pint uto na de siye se de be ye kafoforo bia ama afei etwa ne ho no ye de garlic kokko ato ho a e ya hyenso de 0248928824 0201000021 eh number wo first wo na wakopa bi ato e ba ne say ye benuma duro ye wi a esiesie nipadua no ama na ye fine dia ye grow fine herbal tonic na make am for e dia ma ye mojaduro de na so se de esi bua ama nipadua no adane dane e frimere wamu akoma ba wamu grow fine herbal tonic na ye ne sankokora no kora enom se de be ya wo mu begina brane na bila mu sei wo ba na wo nunum biegu ni table ase ne desi ase wo bobo ne kakra na me bisa se bila na wo wi a wo kɔ he wo se abena me dane me moje ani na che se emaba wa na ba tim se aha enti na na de no no eye grow fine herbal tonic na eboa wo esiese wo nipadua no ama na ye kama me pa cho wonu mo to wuntimi enidi wo nsa ene wo nan ayetitiri na krokro ena ache wo bo de nyansa mu no wo de anadwoma ye se ye na enti wo ko okete so na wuntimi na anadwo no wo se bibi nkoyie aya pe grow fine edro ni bi enom na entumi emo ama bibi anso enye fine 0244596532 0244596532 Agbozo Herbal Clinic nso ejinado wo so eboa apomodin famo ama bibia aye kama Herbal Center ba ko ene yenim se hahama eno mode sayade wo mutu asenso nyade sayade no ebebiem hwan ne mpewei enti fasika kuma bi ko ma hweye na ayade na ete wo so no ye tie firi ho wa abrekora yade no ensa na chi emma enti bibi ti se typhoid fever agbozo ho na wode ko junso mu yade wo mo eka ena mu nsa yade de ene ye koko na eba ne se wachiri bramo ene ye wo ya wusisi wotna kunya so anacha se wo ho ya kire wo agbozo timi eboa erectile misfunctioning ewo mema no emu no ha dwene ene ma no mo pedie mu adene enti be ma wansiesie wo ho ya wo ba ne bekwaja wo aya kwa agbozo ho ne ensiesie atene ma na enye kama kumase de chamso old insurance junction ho ene omubutu omosomsompa 0553417752 Poza Travel and Tour Company Limited wakwantu ho nsam ya afakodan wo mo ma na nya wo dade ano ma no mo wo netu etufa me pacha wo firi kumase ekonkran anasa enkran ekonkrofo man so yemmo wo ncho ticket no emmo na bibia enya simple a eye pozafo ena edi sa adwumaso no edi ama hyane so service asam wo nya bi ewo makache waje wo visa no awie na wo pe wo mo etimi aboa ye cho ticket no edi ama no eho ena na wo hwehwe pozafo ekira kwan se de be ya wa mo betumi aboa wona afei tekiti ne ho nsam na o maye edi ama afei kra no ebia odi hye bi efri amanone eba ne security nsam nti wa mpeso obekoni fie akwakoda wo pe hotel papa ediniti atwa aya contact poza for wate no mo hwehwe bi emfama won so a wo firi wa mayima akonkrofo man so na apese ye hotel reservations edema no poza for adwuma wo mo eye no no enti edim katente basahare so de ani chemu ewo kumase mazi wo mo ewo swame potem ho first floor ewo Amenase house Matias Junction wone no ehwe ni mom 0205215495 0504256360
Charistic Ventures and so and the Zahara Nupano Abe German so Makacho says Zahara Drono Edroson and she said ya diano esitian which remua na ya shaho ape drono ediamount or kind she drug lane and running to do mubenya be ato herba pharmacy and the chemical for to say a year and to woman so asumo muton be a womakache general body pains no ebekwa e Zahara Drono sexual weakness a woman meme munon so a draw na ebwa yadie bia atna wo so emfie bebre na adane kranko e wo so a wonu madro bia enko no kope Zahara Drono ni bi enom ne beka dansefo ne ho wo pe ba ko anadodo mu numbers ni nie 0246348334 0248569335 afei me kan for power specialist eba hospital Dr. Akosua Ejoya Ediamao Mami 2022 wa manga ne mu ena ye born abaso pansa woni a ebibidro mo ye super esa yade ema ne kode mami ene ye ho adwuma titiri ene hepatitis B yade no me say every A akodru Z kura na mami akohyedio ya ewo ho so obetumi aboa we live no atechema me pacho ya afokoda no sanse nipadua nimu akwa no beebi wo honom na enkoyi a eha dwene ye siatika yade no ya afei so kura no wudompemu ena abuo also no ehye wo yefunu mu unidi ya samaranko eduane nsu ba betomu a agi afei kompo no so ebo me na sesa na mame na edro wo honom pa woyi ede firi ho eno achi edro ya heba malames no ma de dia fever any general body pains no eno na hye so habatin heba meshanin pada no so ebo ma immune system no agina brane jirika jiri no mema no me yenkasa munim se madro no afei cough can no so etu ewe bia ejije wo ase ede firi ho edro ya heba tonic no so woni a entumi ni die no mo na mo kwa akopa bi anomfe ya se legbosom twe kwantempo no so just go filling station wo mo ehwe ni mo enupa ya yebobo hwe ubenya bi nso ato ewo ba bia heba ledro no yaje atum se yeton 0244544422 0200383831 Asanska University College of Design and Technology. Wa musi ni paba den wonye ye ni paba den won konanim me pacho nim die wo bi di chewa no de achewo saa de no eda wutirima sabi wuwo mukura no obi enu obetimi age firi wonsam enti kopanim die kakra fa bata wo de ho na ko wanim e wa abrabomu eno man Ghana no bibia e konanim eye abefo enti utifa akonso a wote wa de so wonim die kakra na yafa kakra e ka ho maka cho sam mo amopamade no wen hwe bia nka ho na pempa maternity ne saa na girl no wo kɔ na ase asɔre o de material ne bekɔ akɔmu obi na wapam agena boden enti fashion designers am penim de papa abɛfo kwan so no contact ya sanskafo na wo muntimi emo we kura de ye sanso ma wo degree ya de diploma no ebeka won certificate nso na wo hwehwɛ mo bɛyɛ jewelry design technology mo ye ho adwuma product bi na wo de ba abonten wo penim de a ɛfa ho anasa wankasa kura wadwuma na so ya asanska for en momoye digital media and communication design eno so moye ho adwuma nyame ya adoma July ye bie forms no e de ato ho enti ayiwani ka so oni asanska for be kambom asua de ya kofa forms ni bi na entumi emo 0540124400 Dank Herbal Complex Limited en so say yade no de omutimi sa eno mu bodin enti enemu nsan yade bi te syphilis gonorrhea de akeka ho bia no fa ko dank for ho na wo montene te emfa emfiri ho ema bibia nso enye fine wo mo se wo modro no eka wa yade no se de sitie bia no enya de se ebetumi ababiem enti wo ba wo partner no fa ne ka wo sansa be ma no anaso oba no wo nkwa wo kokko na asa akɔho biemu a ebetumi abenti mu mienu ni na mo meye mo ho adro na afa mo nkomo no enye de pechi number 2 City Life Hybrid School no wo mo ebene ho 0266593330 0244017556 COVID for ye te wo monka encheye atadwo so eno mudidi dwuma e wo makache ye se atadwo no kane no ye no mu a ensuo no nko ane ye nom na enuane na ye ne pro ya pro de agu se enuane ne kran so na ahode ye wo mu o enti COVID adro no eboa we de ye chinsuo no e de agu baabi e na ne nuane no ya yamama ne se muhu menya akonya bia meka ne se gu enum se gele wo wi a wapensuo a enwunu bi e de a wo hye ne down na che se eboa e wo nipadua mu enu
aduane no de nyam na meka calcium iron potassium zinc any sodium a ebo ma nipadua no ekoso no ebi wo mu papa ebetumi aboa wo enti doctor betna ase no bobo niema eye so menka ni bebre ko pedro ni bi eto na eye dance ni mu amoma nkode no fo ene ma amafa afuro no yese aboa kra mama wuo mu no eniema no etimi eye smooth 0200777277 05054088862 Royal Homeopathic Clinic so se men kan for informal say promotion no egusu a ekoso e wo makache 50 Ghana cedis per beju for the energy card efaka ho eniema e wo consultation seka ho labs ahodo diagnosis and massage na ahodo ni na se betimi e de ama maka cho se wo kwa se de be ya wanim enwu asenti enu no doctor say enu de enka 50 package ni ho enti apekakra e hye wata so na consultation no echi no ye de edronima wa watimi ato bi ultimate Munich Junction and a doctor wa wo ye adwuma wo se dwoda kopem memne da otena se 7:30 am ekopem 7:30 pm na che se adwumaden na na ekoso 0242951005 0204496212 good morning Herbal Mesha edro we no anopapa ne yenom wo mo se ensesa wo yade ansa na edro no wapabia nom enti ena enkwa wo mu na wotimenken ye ni na da ye de ahode good morning Herbal Mesha no ye de besi empane tifi ye so de anopa na ebo ye nka ye na chese ye twa bi ansa ne aba be pe breakfast bi e de tin no infections ahodo body pains ne sciatica also menstrual pain in disorder sexual weakness pressure ni nua diabetes afa kidney any liver problems nandra e good morning Herbal Mesha dro no e na eboa doctor 3 days sin na nsa pe na ya de no wo te ho empopoye mo amuji achinye na ensam ne ye ka se ya monti ase no aye ne doctor eni komo ansa na edro no watimi akwakoto fra doctor wo ahoman so 0246594117 0246594117 beautiful mama Barbara Mary yedase The luckiest luck is everywhere for everyone, yeah. The luckiest luck is everywhere for everyone, yeah. Doctors, nurses, barbers, drivers, bosses, friends, teachers, bankers. You could be the luckiest. You could be the luckiest. East, west, north. Okay. Enti wo be ko na onu medro no ana mu wie na onu me menum bi me ba me sanum bi okay yenim bibia na fe de ye den na de ni nyina all right enti time na fe wako wo so won ko no hobiem e na start say o yare wawo 4 minim say nyinsen bia ne senia oba onipaduam esi eyo but from first month second month third month ohunam duani mu no wo hu science bia Akoma FM akoma mu nsem dwumadie na ye di enche bia ye de dwumadie no ebekọ na wie ye na ansa na ye bekọ dwaso akọpẹ aboafo kakra da ne da omoboaye ma yetimi ehihye ye ho ade dwumadie no ebremu no na reverence ya apai life ano na eguso ana okasa ne ye kase enne obi koye bibia akra na odi kan de asori adi animu abrantie ni komodi osenkedwuma no kra wanye enso nkofo ne se o ye ma wakohwe asori fie na asori fie na asori fie no eno no nya gidie wo company ni mu a ode koy sofu mu wa adwuma ye enti sign na wose say no asori ne ye nyina ye kra ye hu na obi ka se asori nti na mekwa na afie mensa enkosifo onze na meka asem ye ho na bible say atemu ebe frase o nyankopon fie Bible say atemu ebe frase e wo nyankopon fie so atase enti no asase senka asori yesi hospital yesi school na ya toka e wo se obi obefro ka ni bibi o church member na ofru ni free ana asori ba bia sa wo bakura ko school ni bia e wo so ko di free e wo se asori ba bia ko hospital a ko ni free but enne no obekọ no ye be sa juice kai
na che se 419 obonsan container no asori fie ho do eho enesi afi na me ba ye nua ba ma na asem no so utie ye nua ba ma na senka na all start asem no oso obi ankofu ni ne pa na omo te ne voice keke kura na ombehunu se ono na e kasa but one na e kasa na wu bisa ni din no so osi ni din de on pese o de betudwa de atoso biem no won pese ye de udin betudwa me meti hwei me kasa sesi e obi wo ha se oti radio ho na bia radio no kwa wantie beginning na obi a wotie me bia ni me voice dada tie ya ebehu ni pass yebehu sa software pa life reverend ya pa life na e kasa yi de atoso biem no program na ye no wanim o TV na so won so say on pese ye bebo udin so atete na sanka no etina obusa nsenti etwa yi pepepe no na me hunu say eniema bi wa obusa na sempa beto nche dante asem na see because me hunu senti a Oti TV so. Na ye show Facebook so. Na ye show Facebook. Na ye tie radio so. No bi etio no bi a woni bi a wan kasa wadi ka kasa obi a woni bi ate wo ne a. Ombe sa wo na kasa na afi wo se ompese ye bebo odin na. Eho no e kire madwene kakra. So enkoyi. Okay. Me hunu se niam bi wo ha emoa ana ohia. Se na desra wo de ba ye na se ni sika aka adwuma ni. Enti ya wo se sika na de ne setimi ye den eka. Ena ni nua na one ne daadam no so awia ne phone. Ana ni nua nso one ne daadam so awia na phone. But baby ano oka menhye dante na se yi papa na se wiase ansana obi enye na dwene se obeyi wa firi ho no. Na wode onya firi wo ho. Adwuma ni nya bibia amfiri wo ho. Won kofa sika bia meto ho obi pese ogi firi won nsam. Ebi a etuo no no nipa kro no de ebere wo no wanka no kore ankyere na nkyere se odi tuo no eba bekun afiri ho minim se de meka wote ase ya so ate ase ti no eho no ekere madwen kakra na meka se de am se nipa bebre nso ewa ekire a wo mo bam ya mi nipa wutie meden the reverend ya pa life erade ya domo a eye ochina anopa me tenase ewukumase airport runabout udru na afaka se oba estate junction me tenase ahomachi bia 4 o'clock na mapon eye ewia mapon 11 o'clock enti me ton safro bibia tie me wadie bia yera na unhunu a bra me kire oba bia wo ohoni pa bi wa kwantu ote ne nka che so owu so ote ase bra ma me nka nkire obre aso se oware aware ne kwan asi emu ato brana ba bia ho kafo menkire one ko na kohia no wo ye adwuma bi wi ase adwuma bi aye adwuma but nya asase nyina na yeso na nya obi a na ye adwuma bi ma adwuma bi wo ha ubehu no se wadwuma so atase nipa nyina ye no ekoso onko a wo ye nkoyi because nya asase nyina na yeso adwuma ana adwuma bi wo ha ebia na nya wadwuma oba me metima kire wo adwuma wo ye beboa me ho no yare bia ni ho a awrade ntimi mfa me sonsa te me ton safro bibia so obi bi owo problem no mentena fie mpensa nkire ne according to Matthew 11 verse 28 was mo amoy enwuma na mo abre na mo son ne so na mo kon mo buo no so wanya wo ho kwadwofo wanya wo ho nifafo na obade a awrade nam me so edo ogie ne fa ahodi ebebrew ti ochina nopa eye ahomache 4 o'clock edi besi 11 o'clock no me wo ebu krom estate junction eho problems last stop family number is here eye 0244 88 14 55 0244 88 14 55 Reverend Sia Apai Life friend ne ko na ne reverend enkodi enkomo na o how da wo so ache no irade nam no so na onfa ogie emfa embro enche bia ye beko ye maami the beautiful evergreen Queen Sabi the brand ye ni na kodi enkomo na emom tro na mbe eto ho Queen kasawia na wafre na enne enkomo ayedi ye no onso wache wadwen e de afa ho 0243 114497 0243114497 Queen Sabi Abrantie ni komodie mu no senkofo ni efa nipa na omu ni omu ye adwuma contract sem no
say ye kwani ye kopre asem ni bi kra mana edien krata kra ne kitana ye de kwa akope me a me wie na ho kire ntimi pa adwuma me kopa adwuma demand ben na me demande e na wo so a we bi adwuma na wo so pese wo fa obi no edien e na wo se wo so oye sorry yo Oba Grace Obabi Yeah, some no dos ai Grace bi do kan ye kai Auntie menu apa yes mommy ama Ghana somehow papa say yan hye ya krono empire so da tutubotom ekura mehwim mato me fie beje entimi free emai chese adwuma ankasa ho na edin ena wobu okrompa adwuma no we di abrante e wasisuo ontimi mokro no ibi osi okogbo mu aya no wejai na no working osi odi bi no machi to wo say wo adwuma na wo ye na ye kro no dwuma ne honhom na atini mu ne mpebone no wejai na make hunu bo yes enunti oso obesam nanim no odi abobra ena obi so abi adwuma ena sisie ena ote ho adwuma ye bien bebre menu ya ba sisie nkwa o asem na waka sisie nkwa ye bi adwuma obe wo de wo say requirements ni nyina wo bi o oni so de na abaye kamia ye say emra pa ye ni sukuru yi obi aye de wo pe enka o say government no wo be individual o edie you company o wo bi aye de ye ka ye shemra kete bi ye den etu ho ema worker eni adwuma wura nyina na nka wo a ubebusu no nanka emre bi aso esusu ampa say adwuma wure maintain asem nanso afa wo bi ba brante sei enana ade na kwotena asori fie 3 days wo won share da ene nonsense sign pepe bia etu so wo ne nkwa eda so asachina kromfo bi de moso santan no ye ne mema sam ye betime okutu ekuno police fo okra ya hye da train wo mo hwe kuma ye kuma last week ya kuma ko ahodwe yara chare hosem na obi ba branti say wafa no wonna anadwokra wura wo kra betime aka empabo ehye no so de ko adwuma ye papa are ho kra minim sa asori da ho so ne ade no ewura ne ade atwa ho ahia so enye fe enenso to kra scorpion bi kra kopie fi betimi aka no kra ti say risk ni ye bebre na wafu bi ba wa ye adwuma boso me aso ne hwe a wode ma no enye onu nko wo ma bi stores driver fo ti say mate good driver good mate wo bi edidi ni yonko wa ni awiase na aben ti say ahomete wafu bi ba ni na ye adwuma kama ne kakra mpo wo sade ne kosoe ba bia fun obi adom no ato ama no yesa one new security man ori ni new security man na ko na security wo ne be mfia we security oberia na se akromfo bebre security ya abeya okay miami ni odimeti ne fie akromfo ko ho no se ene one fast security for ne yehye soja me konom de jawa na mkacha ya ho ne meyi o ko atutu no ma beria ampani ampada ko asore ko jonsa ni kunu ede mpaboa ba odike wo faase wo ye mpaboa ni folks adwuma bi ya chechire boto mi de obi akọ no wo bi gate ne kwa security no yo ya da say queen na enche bia ya di dwumadie no ebe kwa wiye ye minim se betimi afa calls be ye mienu miensa bi ebra ye boaboa ye ho ama ye nua adwa peggy aba betena say na ono so ede na dwenche ede aba ye number no eye 0243 114497 said ne obi bia adwuma no no wo ye adwuma on ma agreement bia no ansa wo na mu saa
Ente say ye nua ba me aje say nyame honhom di animu a na ye de akọ company ni ho ene akọpẹ ne bosom ya ketua na waye no yakọ akọpẹ e de ama no adwa Aunty Bea boko wakọ ababiem obeye ne de dwuma ne mra ya sampa ye nua nkomo no san na usi ehunu no me dem fu san nanka ensisi so mame until say ye nua journalist ba ko no free confirm ye sampa ono ne guarantee the man no a ode ekopɛ saa edwuma no sure on say ya hade asem ne ba aya ne empese e bebu no halfway ya ne empese other side ne so ye den ye tie ye nyentie ye no nko ade enka me de minim se ene date ye sen third ai e wo sen ka modi ne sika ye den ama no se waye adwuma ne 30 days nko ade a o se fata na ketua se ye betie mahu se oya ade bone se wanya ade bone se na omo ebia na oya under training krana na wo se nka modi ne sika ye den ema no na adwuma be na modi mo obi a contract sembesi this time na so modi ne connect no okwa na mo fa ne sika ma no Aunty Bea eyade ekoso pa o wo hwe ne na ase abochi the secret ni abochi uniform pa interest proper dressing enti we so obi kra beto na se obey dey hu se oye security wo e honom like an ordinary person e kamia ko se de bia me se hiafo e be ko so ye hiafo na sika Aunty Bea sa na tie ye nya bi di na so wa wutimi se adwuma wo ye wo se fata sei pa so ni what I say ebi nifie efie nye ohia soma wo bede na wo nkro na nkanye sankampa boyi ye de security adwuma obi nim sa de a wode yewi esanse wontimi nkasa wontimi expresso wo kasa bintino Aunty Bea no ochechire wo nsa wo chi no wo bo yem wo wo se ye nuan ne twi ni honte na nka me no nyina ye ochima ya adwuma eba ne se na otimi kofa me niema ana ense bia ekita omunti no de wo pa bia na wo de yame ana okay etu o ka so de braid me sure se enya boapayo okay so mistake it me ba what I say me nsem na o ka se na nka wotimi ekatwi ni ye me ye tena se a enita me ka se enya other side na na ebetumi aka but de ha me ane se wotimi ye adwuma 30 days and the date ye ted unia wo se adwuma no na wo da no no de bia me ka se ya na nya adwuma de adwuma ni ya ne dia no de o hwasoma me fo yo hwasoma me fo no jiye wo adwuma ma me fo no onyanya post na half inch no no nka se toto so kakra more tanim so wasi dan no ene ne yenya no no ntete wo bia so eyo mo na yesa de no ye besre so mo te yanka ansa na ye bebo mo na se ye besre abema ni 1500 no omonya ni ready baby an phone ene ni documents ni nyina wo no ye besre omonya ni ready na kamia koyes system no ya do so okrom adodo yeda se eye bi nua ni me maame adwa pegi e na ono so e de na dwenche e de aba no ye ba se ya the luckiest everywhere for everyone the luckiest everywhere for everyone doctors nurses barbers drivers houses friends teachers bankers you could be the luckiest east west north south you could be the luckiest let's go the luckiest everywhere for everyone the luckiest everywhere for everyone doctors nurses barbers drivers houses friends teachers bankers the luckiest you could be the luckiest ai
yi de fear enkomo na ye de wo de ma safe enti ye be fa afrefo kakra 0243114497 032249803 so wo ye adwuma na contract sem enim na afi ye hu de ye nua be me ye kan akosie but nyaminti ye be kan akosie. Hello, good afternoon. Hello, Mabi. 1937. Kata atra ojo. Ada wona. Ojo. Oho ye de. Oh, ba dada o ma me hu ye pa. Na mu so e. Yesu adom Yesu ye ho ye pa. 1937 ye tie o. Be pa mu hu yo. Enche. Na mi keke. Asem no ikano. Aye be sefa. Ani konna ai. Ai. Betati be nyansafo. Na fi se dia asem abedu akuma efu ha no. Nse be bia ense bia wo bia no ebedadi. Iti kam da ma ti ni se. Ni ka fe enkofo no. Ya mi o mi yeju se mu akiri. Ata na ti be ko ni mo a. Yakọ. Ni ma je no. Yeda sepa 1937 enu nti na yamfa campaign no antu dwane ye hwehwe wo mu na mu ayede kakra de amayen nti enya wo mu a na yeti o ma no di se man sana yenso ye de aba from pacho udi ni bebia o kasafi Aram pacho good afternoon mi abema mi pacho e fenene kasafi abuapo mi pacho mitie o asibi kwa service no kwesta se mini ano mini baby ya that company ni movie okay that's the company na o kano ni movie ye tieni se oba we che data itiaka okay data itiaka ni 10 ata 11 or so taka itika of the following month no we ai sani itiaka said around first and second because oba we ready beach law like every time say the man over here okay time say ni itiaka because oba we can na show the penis over here fine omo foul no more disawun to ni na waka yen for so yen chicho it be sabuni abema ni say ye shele tama ye itiaka ana say yan shele tama ye itiaka me pacho ya so the man go move into ni mo market so ni nya botre en kaman ho aka mi itiaka chini ni ano me da se eni nti na yambo company ni deal because ye nya wo mo se be ya ye wu company bi eni ase ne nkofa nsem embre ye dwuma ye nti na yambo company ni deal no nti yeguso a ye hwehwe company no bebi omo ene omo panyimfo na ye ne omo di enkomo ewo akire ye da se se so de wadwe nkire e de ebre ye. Hello dini bebi a okasafi okay enti enche bia ye di dwumadie no ebeba na wie ye na ubetimi afre yen ewo 0243114497 0243114497 anase 032249803 na wonso wa betre wadwen afa se woni obi ye adwuma na wa ma contract na afi adwuma no wo ye agyan anase wo se wagyan meji misika ayedin eden na yedi gina so ede akopre sika no ede amao na ansa na ye besore so no na ye de wey esan etwem ba akokra se nyame ya adom a 10th of August ye di yanim ya ene ye de Akoma FM fufu party ebremu de bia ye no fie ba akomienu enie de etoso miensa enie. Hello, good afternoon. Me pacho udini baby akasafi me pacho aro mapeja on the kakra mami but mo na only kama na ya company no mo de bita okay mo kano na mo da no mo ye uti bia bita na de be ma so de me de bia no sa ti de bia no mo so omo biti so mo na mo pa di mo aba o so de mo no bi ni pa de mo na bia sa no na ya clear ni ka tono no du bia o mo kan ni ki no abele anta no de aba hande wa abele pa me pacho yo ye da se pa
enti na ye ka say Akoma FM fufu party no o pese o so tini a 0209119090 na wa be so ya sne na ye de dwumadie no abade o hia ene wayewa Akoma FM fufu party de o hia ene wayewa na odi aba ama ye nyina ya to nsa edidi. Good afternoon pacha odi. Okay, producer said yentimi emfa call bia biom dwumadie eba so edwada ekopim efiade bia 12:30 ekopim se no miensa ebebo ewo Akoma FM dwumadie ni din de Akoma mu ensem sa wo how bi wo amane bi wuntimi nka wasem a ha de odi bedan ye na ye be kan fefefefe ama abotoye mu ede aba wo be friend number ewo 0530507849 0530507849 na wo de wo how ede aba betu yenim na ya boa ama wasem a wo pese wo de yetu yenim no wenya ho solution and I say WhatsApp number 0246766060 na waba aba na ye no edi nkomo Akoma FM ye okuma say ye wo Askwa shopping mall nanim he ya na ye wo oba na odi wasem abetu yenim na yedi enkomo omo hwehwe dwumadie ema ye de ebra mu eye Nana Villa Kantanka Madam Faustina Derry Spatus Kojosa Akodie omo nso omo streaming yen ewo Facebook na TikTok na YouTube eye Beluchi na Nana Yaw omo a woti omo nka ewo in-house studio eye Reverend Sia Apai Life Queen Sabi Debra na Adjoa Peggy enne ye nua be ma Papa J entimi amba meka yensa Akoma FM 87.9 Kumasi ya frame Aunty Bea na sports for no edi dwumadi aka no edi atoaso yeda mo ase the station with the